Yamawachi Yamakwaba Ziba Coastal Television do big time ya 514 channel 54 we go TV do channel 22 is intended in St. Augustine one the guitar boxing na ende ya benada bosumala yewumi neda otodo edonu anan nata akandesia na bosabono doso eti de peye womia oya gbaade ne pia ndama basesa na obasesa so a na obasesa wo ne popeyem nya de basesa wo ne bonum na ebusia seye mo akwa aba ne amo atena sa anepe me yakan de ye mo wachi dwumedi sonko na anuanu benu ya atena se na yederebra ho enda so akaye benede oye ejanum enanum afarfo wonada na afardam wonade yenkonya hon nti yebedu nkomo wo afardam num na ya kwhwe wo ye free da pena abasen ko yedi nkomo bi wo afardam num a afafo wasama na de mapona wotum no be ya nche wunjai na sabi wa ombo hon mfoso papa bi anyi ho nti nda yebohwe da sakanu owners wana ukita hiama ewu anoman mo wala kan ana so na afafo no wala kan na asankofo na mrekan ana so asankofo no wala kan so nti na meda ana no inda bo mode na trans na yedi da mon komo so inde be ya oye 24th March oye da sonko so awete so wiadem fa ne na da yem fan kai oye tuberculosis metre nkwan yarba yarba se ebowa na boja taka ebowa na boja na dame yarba no ibinum wade oye abayifu yarba na ehwehwem so am ya atase de wona wonum cigarette wona wo pia petishi abie na hona tade smoke madase wusu pa na yarbayen nti so bia wo yeji wusu ho a da me yarba no otaware twan da wusu bia la botwen ebenyebe na ono na ngofre kada na so tida be da nche na kire hona wuko buchi ade wusu kumo de biara wotwen wusu ni bi ko hu yemu da me yarba ho ana nti busia enda world tuberculosis day no ye bi don komo na ya hwede yarba no otsedan kwamba mpo na eba fado ye da me yarba ne bi na enye bi sumpa ehemfa na eba kwa ebenya ayarasa health insurance or cover anon cover no mun sam ye pi ana de wo ya to health insurance cover nti eba ko na atwene mimi na na yiko ebusia ebe de mo komo so ya hwede se mo pe volcan naina na be naina eti onu mbasino kwa ende ye Malik Ramzi do na for morning ende Malik no birthday eti Malik Ramzi at 50 and when you 50 years small boys small boys are young when you 50 years you that basino ko eti ebusia Malik ende ye na woda nti Coastal Television and pay ya moachi dwumedi na no yeteche ye de sua oya hinu abama Malik Ramzi ye celebrate na ne paper enti no se bohwem ntana mafrawe Malik nti na me de bisa ha me de celebrating yes I yo happy birthday Uncle Malik Ramzi mon eti Malik no kwani ma yendi abente no komo kakra Malik Ramzi yetsene nka yabakra yemu binum yamba media no muntam ntino na oya one of nkrofa yetse wonka o motivate him from radio vaco ba radio vaco ho ansana odiri for other by yes FM no your morning show
echi odu baby a one man contractor oye morning show we are no abobo drive ofi driver ono dey na chere 9 driving so upborn from is it 2 p.m. or 3 or sa 3 the kesi 6 na ofi wo odba oye KPFM merasi that time man we KPFM so fofra odba KPFM ofi KPFM so na pam odaka she kusundo odaka she connect watakrade yes nti connect watakrade ehwan no ofi wo odba sen ka she kusundo na radio station wo Accra nti ehwo no se ofi odaba Eagle FM wo oye Cape Coast ha oba Cape Coast po ko baby ansana okay o se ni fi Accra ben na wasana aba oye Eagle FM essentially Eagle FM no Coastal Television meme nda na pebia oye impuntu dwumedi no abrente na otenado na odi ne dwuma so kokra tisi nyim na yenhwe impuntu dwumedi abrente na no kasa ho Malik Ramza in your impuntu dwuma abrente na kasa ovi Malik odi na birthday 50 years ESSUMAN man itirim kwa nyankopon nkodo no mbo no ban onhira nza ore bia amen amen nti 15 atra na ndu ho atra mayenko it's a bushane pay menye machaba oye mamavi na yeje oye yamhoachi bi so kwin yedre bra na ansa na no ye celebrate in Malik yaje and on the encounter in come for more the gift no or the cell ninsem a chade papanara or the cell until say eshema maintain them American the payer the cell na da woma have Malik Kenya na chade fe it's a kwacho kopedu internet traffic light na see ho na the cell she or the achade no the bomb moment do so da kosum oye ebusafo nyi enuanom no damara na yade asedane biso yade Nesto Ventures Nesto Ventures osi bo modern ne feel good wo oye wa wudan na etim no ya bente ba ya ketese ba feel good pa usande gagai we wo wuden nti wa enye hoho na intumu for nkonemen o moti ni na acha de sabi wa sound system ne ye television etikwa power nti wa style bi o nti Nesto Ventures da bra no mo oye decoration light papa bi nti wa do safa ba no na light o blink da ma fe it's ko abra kepus abra academy road no do me kire opposite Calvary Methodist asoda no pepepe ho Nesto Ventures wo se accident bi so nkoma oye baby a ibi ye de benedi me kire Solace Bar and Restaurant anepe wa mokoko na ya homka Solace Bar and Restaurant enyo anepe wa ma hinia bama ankben yes on ankben dan ti no pe nti anepe bo modern ko kaji o breakfast epe koko na epe oat ana wo pe coffee ni na no ekwa oye Solace Bar and Restaurant obasego kama papa mandama akoyi damo ebusia yede aseden bisuro ma oye NPA yo NPA osi use gas ebusia use gas na gas is affordable o san bebe ko bia gas o Ghana hadze bebe be fe bia ebe gas ni bi ede dujuma nti djuma ku na dawo ma na na pay we so hinasen na yede yamoachi me de sonkon yede bra ho once again happy birthday onkoma hinyabema Malik Ramzi Mavi and pay motivation yo aso and pay motivation no I say you then yes afinas in the 83 days and 83 and 73 83 day of 83 of 2026 dama yeah ayo always believe in God's plan. What hurts you today makes you stronger tomorrow. Never lose hope. God's timing is perfect, and you never know what tomorrow may bring.
Always believe in God's plan. What hurts you today makes you stronger tomorrow. Never lose hope. God's timing is perfect, and you never know what tomorrow may bring. Nti ma anepe motivation picture in there. Je oye yankopone sisei gitum na ma wabo mungura wo wabo mungura yankopone sisei tum na ma wabo mungura emum nya ahokaka na ahoden wo china osande mampaba na se ampaba ibuhu yankopon ne sese na ejidi ejitumun do ochina no wairiye zamo ebusia asamen always believe in God's plan de bia ji yankopon sese tum sense in your ben de bia e kan asam de man propose God disposes. Madasi. Nti agenti yebosusu ne mu yankopon normal obum. Nti yeji yankopon ni hihye ni tuma ene yehu de ye me ni hihye ni. Nti bibia me yenji yankopon ni hihye ne yemfantum. Usande ma inde wa baye esu akwane damo inde ma wa baye eyew damo no binya ho ahoten ochina. Yes, mende wa baye esu akwane damo inde wabaya ohaw inde wabaya tete da mo no ochina ebi ye ho ahoden na onu sufiwa ne da menti nyere illusion hope. Yes, nyere wabom gura nyere da menyanyi dado odi nyanyi dado na hwebe ochina na da endangwen hon wa hihye ne ye da mo onu yankopon na plana owo mo wane pe tani pesu ye hye onkran na ya kan for that mode but modern na jinyankopon hihye foto ebusafo se ya ba jinyankopon hihye atum na ye hu da mpa nyame na oba hina na ono nayin usande ya oba won onyim na ihia onyim mepe nti odu bebi na ka kire na esuafo no de na wa hu ye firi de ba tan ben pa no nyim da na bape nti sana babi sana pa no a omaman baba na debi unsi nti ba tan biala nyim da na bape nyamna na oba hinto nyima ya hwehwe nyima yepe na mom onyim da to ba wonda ade cha ba se sana nyiwa ho de na obutum da so ya ebuso so medam na mayenda yan ho ya ba the center focus some of them fifi manto ugwa na no kwado no so ye da bro yen conversation ya Coastal TV jumedi for ya da ba ya to Ubuntu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern Central Region and Ghana. Ubuntu sama offer capos, baby will be a Ubuntu sama offer. Or your one and asadi, there or Saturday or the Ubuntu, or the baby on the Yadin in Fubana West. We are no what the man. Or your one and asadi, those in Ubuntu Baba capos, one and asadi, those in Ubuntu Baba Central Region, one and asadi, those in Ubuntu or Baba Ghana in Nara. Ubuntu sama offer capos, baby will be a Ubuntu sama offer. Or your one and asadi, there or Saturday or the Ubuntu, or the baby. In the P and a better nasi, women down of Piara. Live ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. No me yesi machara, yesi macharo. Mewo. Mido, Ghana Biana. Ah, for Jibbi, you have a besu every time upon I just a baby shit. Mangashi. Junior!
I'm saying so enough for me be the no. Sister Coast pa. It's a gas. I'm used to then why? My wife. Down yankana wa. Ah, Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Iti mayamfa oye center focus fifi mantoni mu nsama orokodo no yamfa embrel na yesase edefi commander edna egwafa ebre mensene mu eho na abanka chipen no odene tam ode akobom blehye bugonyo oho won tamano na wakaya doyo sonko dama ejanum enanom nkamofo abra wode wona akwanche ndafua per edesa wode be wiyi na waro hwekwane de wobidi woni sala na abo no wode da mado yo te da emu esichire na kontomire ka ho de kama wonda wonfa mbo na ma obeyema da wohwere ya ndama nse dan koye no wotum na wahihye na nem fefefe usanna kwanchire chiriwie pa ndefua oya papa de sade nya adekete kete kra nti abra mbehye begoyi onobu Samuel Atamers oye nimpanyinfo ena honorable Zaguna oye abanka chipenyin ukupe mu oye commander Edna Egwafa be mention mu ninkrotaw bebi a nkamafo wowo no ode tugwa no chire me de nokoni oye kote usanne se wohwe oye enyanom wowo commander Edna Egwafa brema adze kase pa asese onyum pa ejuma sam na ejuma no so ejuma no baba na wabe ya na yo sama akabanyi de fiti afi impime bien onye desia 2016 na Community Sugar Factory upeji eso na so ayo baye de jama saburo sabadzo Community Sugar Factory de hwan resiwa onye ejuma nti honorable Samuel Atamese de oso wa wenchin wedumoko odinsa kanta chama da akaso oda akafom oso oka ile kuni be ofoda ma Community Sugar Factory wasan wa yejuman oba fodo no wa yejuma yente nsama honorable Samuel Atamese okan wabra ode emu na esichire no hunda ma ka hu ode ka che ejan enanum kamafo mpanyimfa wo commander Edna Egwafa ebre mensene mu nsama okan ne hwe bi afiedu anyemi anu muslims worchiro kom waza mama kakra na emi no ni MC so ya bo ho na ya sine ya ba na ya ba bo bo no de dan na za kakra na wo tun na wo da fa ada ye hwehwe wo no man ni na ono ni inkontu na asumdwe sa asumdwe ni wa inkontu so ntum ntaza ye de wo bompe na waza abo wo asumdwe ni na ye ba na ya ba bo bo ye tin bo bo na scholarships ebe tumi na ma ho
Mohonazi Suya. Commander Sugar Factory as out. A hina year pretty way, Commander Sugar Factory. Commander Sugar Factory also, so we wear for direct and indirect jobs of 7,500. It's here for Commander Sugar Factory and Chobodo such a honorable army, immigration, and home tech and one as the Yakuda area of many group BB. There's a proposal and as a local near the Kama in painful. No one share you be a bubble Commander Sugar Factory. In seeing for the proposals over, I answer your board for one proposals whatever. You would it be embedded this week and another next week. Robert Mubi. Abanarani, you make you about or you very, very, very important. In 90 BC Abatar, and the senior Jumanas will catch the Sabatar. That's maybe sending to Sabatar, a good dabin. On tomorrow by the end of this year, make me peace. Na commander kisi na wafa frɛ imam forward dan kamo ukroni na nya wafa honobo ano na the match de so court dem okwa ya honorable Samuel Atamas or the men some or the tuga na okase wi na santwofo twipin abanka chepanyina oshe commander na egwa febrim honorable Ismail Zagun Sayid ye ne bon commander honorable na sabwa za huma beye but na otichi nansama honorable Said okay ibi Ramadan so I tell you this this year I'm not here we have a presentation which is Federation of Muslim Community in KU one imams one serikifu one executives I want to be home KU Muslims sinde asabi yekite hena mu kakra nesi chekakra na ngo kakra ay de ban hen fu Muslim ko nde ko ngu chiwiya ni preparation komo ni bi se no me ori tumi post ko to already mama yisi di baba wa ba te ko poni ka one lighting system ro ba don ke ni tumi na Ramadan no o ye bi o change discipline na ndo so kana ayi Ramadan yam for Ramadan na bi share ye shinu na nyama o se de ye ye ni ye tumi na ye mo se de tu ye tumi fu so ye tumi ni ye se de tu fu yan ko pona ko so ombo yen dem Messi honorable Kenu every year biano yin yakunja e honorable Atamoso mo yemodi of Maka last year bi mo kwe this year should be mo ko we use in there next year so we use mo ko it's honorable Said Zagun aya abanka chepen kase wie no chief imam oshe commended na egwa febrim nkamosum ni na do meche Sheikh Yahya Shafik Abdul Rahman naso dun sam to go asdeya ena odeda mbrehye goi no yin abanka chepen de impo waka hon da mpa akwankyeren nya do dofom na ebosora homachi kakra de boto yemu no bobo hu ntofia na ye bobobobobobo ewieri fira na ewie so afia ewie no firi papa nya sam papa kra ntina nde chiriwie no ampa waye chiriwie papa nti waje adana wadasa na wo se Allah da nyon na adom na bebia wo yi fi bia no wonso wonsa aka Sheikh oye Yahya Shafik Abdurrahman no so no sama okeno ebi MP obey what you adoye no ye den ase bebe ye catch them still ye don't want challenges to be you go from bebe wa qualified over to my nurse and you over to my scholarship the man na security education na to the fire service na the only na no na e do to the omo modern na onti omwa ama chine bi no on ka ban ko de ni le won ko e ban ko mran ye na se ya self sufficient give me that inshallah da mun da mai na ko na over to ma ba da ma wori adoye ma ye ye man omo modern na onti mo mai da mo scholarship ebusia yaza ofi commander Edna Egwafe be mensinumu obakansa wo depende na dembe eyim no Coastal Television
the penny bia ifide bia yetesu or community connect nti dani na akaye ahomjeda na ejanum kamofo wodenti na ikupe mu oye Abra Ahmedia Mosque na ewoso yede no sunsando yede bro na the pena yewu mi Coastal Television yetoto aba na wekuso oye Honorable John Mensa wekuso no kwan we so nsa wa pananande there be community connect yare kona bato mposodo UCC new site on your Kwapro electoral area eho na adom de my feeder yede community connect no yede ko na abra ikupe mu oye UCC new site on your Kwapro electoral area no assembly member Honorable John Mensa yayine bon komo na nkoma yayine be no ma nusunsado okay yehwe enti ebusuafo dembre asase mu bonidinin ana mu bonitirikon aha yensa kan Honorable assembly member ohwe oye science na Kwapro electoral area mo ti biara no yayine bobon komo na the omuno nara wadeneti Honorable mu akwa aba wodi mahenwa ya henwa minia abonum yade ya meza ache Honorable within na electoral area what then mezene ye Honorable John Carlson Mensa assembly member Kwapro UCC new site electoral area aha nti damana oti Honorable UCC Kwapro electoral area ebe ya assembly member mfiahin Ozi kana mada wase na mechia etifa wuriti hien na ahwefa wo hwe hien nyinara adam brebisa no maba ya assembly member oye memfi awotwe na mewremi aha me second term na maba ya assembly man no so no nyame na adom ekromafo no odzikan no wo hwe ndwuma mariye anada mbwaza mobon okrum ho na wodi yimede momobonz na mo hwe kru no do onye akotacher no UCC meye dwuma mfiane no twemu no once was some ma kwenya de mensan na montuer medwuma na mariya no do nsi mebaye asame member nezi mefia wo twinyiza muwoma medzi twi nti no onya bandama ozi kan ye bo hwe nwumasua wo oye UCC Kwapro electoral area fiti totafe wa nursery basic JSS otedan wa and kwenya menyimi ozi kan mada wase urban education anede enwomasua ho a Kwapro yekoyina enyim osande ebekrom ha na abana nkasa wo ye nursery wo ha ye wo primary wo ha ye wo JHS wo ha ena afi ebana ankwankroso atetu school no bi wo ha no so ye wo nursery ye wo KG ye wo primary na JHS a na nyinara no owokrom ha nti menza akohwe school akromaze obana nwomasua yekoyina enyim pa ene ho da bi no so abomazna ho so wewie wakoye secondary schools ewo enchanchen binum wo university Sierra binum ewie university wo yehunu adwuma wankasa wo bobu ehunu adwuma binum so wotu kona wo amanaze nti aba na Kwapro adu enwomasua papa na onye adwumasua za yekoyim papa yefan apometen mecha health center ana chiefs compound ana hospital ana clinic Kwapro di otedem ndokwanya menyimi muni amadase Kwapro dem America no yekoyina yimu nzama bebre mu se itu kwanacher na yerka bibia hwen ye bedo ye botirimaka na nokwato do so na ebekroma so ebu honde ma ye kan so ye nokwar Kwapro boboaz no na ye wo chip compound nti chip compound no ono wakwenyi kwakra ampo ye bakane no ye clinic na oye nyame ya adom abrofo bi wobaya oboboy afi abano be no obaye na chip compound bi sibi ka ho sesere ba yemfi bienze kwe ba asan yamina adom onam bozembo a oye hospital dwuma ye fon wo bonanti we page ma sesere wa ba ye health center nyamina adom health center na ye dwuma nyanon kwado hezi yabaka de wonye ehona obobo aze ahyasem wonye wo siampre yankasa oncher ibiara last week ye oye health center community meeting yakra no na was about the born was aba the afi we grade ho no last year we grade oye health center or Cape Coast area no oye
enkwado he no ehwan yiza wezikan wo oban apomezan hwe wane nyama no tutue na azin hera ehwan na wezikan aba ama hon abodezbo oye certificate otsedam no nse oban apomezan za mukrom hazi wo bo adwuma papa wo bo adwuma eti ya hwe once mache sanitation ahemfa no wutu wuragu na aba nkwa na wofado na wokwura ya wo bibit there community public toilet no one say na no akwan oteda wo kwapro oni amda wase kwapro magizire se awa etahwe television na de it's a radio no it's emmenzi another na kwesimen so today ba so ye uzikro no it's nenzi ye bo mozna de kwapro baye eba Cape Coast obaye one of the best community numu it's opa nti menye na ya bo mazanda ye ba fada makwana do bebia yegu hine wura no efa akotachire de mokwanya yiginri efa hene se benkumi okwa akotachire na akwantsempone bi de ho ne nkyene pe eho na yegu hine wura na enkano no na nkrofutu ahwe ho ntemuna kase bi abada ho a eho na yegu hine wura zegu nti kroma ya announcement a obia bebia eti biara ho na ezu wura ezeko ya afo bi atena ho a ekugura obaje osempo na dedama am yetun de BCC ho yetun ya ho ato se efo kroma menyor kesere ehwe mebenkomoda ebo na basket bi no osensan light pole ho bebre ze ya yen de enamroko se ye kromayi se ye hoho na se eto nsu eto biscuit eto bibi na eriza enkeje ma to form kroma se no ode deto basket num nyankasa so ya afo bia ochima krom anapa biara no yiyi dem ruo ni hiaza ko border do na yetua na ka nti once ye no ye ze be dey senyu do dey ye pede okori ye krom apa na yitu ya ba ye mpere ba te ya ba nka okwapro nti dama na oyi krom ha ne hihye no se afi urban public toilet so a ehwe menyi metensen do ya na ye wo oye hwitumi bi wo ha nyame na adom yiso ye kuyire yim NGOs bi bobo hen ma no so yinya oye water closet 20 seater mesafo edu na menyefo so edu no so no se ne nkyene ho yare no so obi tena ho a ohwe me bibia akware fe dama nti oba ne yikroma da ahodzizi hozi yekoyina yim pa eti yebisa ebaye assembly member wo kwapro UCC New Site electoral area wo washebo osase fihen na okwahen dibo wi hen se eba kwa pro UCC New Site electoral area na mesha so ha onyemo bokwa koduru science market no science market no nti New Site area na dikesi code area na kamo dikesi amin oye UCC credit union na oye hian boundary na afi FM be nkumi so koduru akotachire dikesi oye mortuary eho no oye stadium yana boundary yin menya abrofo yana boundary akotachiri kuro no kama electoral area ho yanyi anka kakomodo so na nwo so yenwo no bɔhye afi ekuwo yim so am yanka fro so bɔhye nsi etraka komo na ne so nkɔfo tete ho a no so wo me electoral area kuduru anka for ehyedo nsi micro no da na otense ba kada eba kwa pro a ɔhye nkro bata bebre won finfin nsi da na ɔte eti sesere abade party na ye wesu akwana ɔma kwapro kro another UCC New Site kwapro electoral area ontum konem esu akwan bempa na hawa wofom onye oben munia asorba asama kapade oya asam kase o oya asam kase o sande kwapro kro obada ha mfimanyimi osopa na okoduru brebia abana bade orbaje ikrowi hina asase nyina amamoma apio sika kokwa do akotachire kakomodo oja asase nyina odaye oye University of Africa na okuduru baby no obande University of Africa na babadra ano obutu community sinya na ifia na waro sati na baby na afi we use no that education hina payfo wonde say education no chiro oboboa ma Ghana wide and we tumpon na kikuzu we tumpon nti waji tum wati asase no wati ma aban na munua menkasa mon wore no iya akoda afi University of Africa na amado obeye University of Cape Coast oduru baby no afi okabande ikono rinyin osana abane ntum na wentu ho na mfi ho UCC so orinyin dam not na ono woma yanhwe na yenkyerahye ama yetum na yenye baby a kwa prowiziza na wisi ho na da na wo pe development obukokudu University of so wo bebudu na yehu de asomdwe eyedan ewo ho
yi kodra fi bebre abibiara ebata mo de eko na kasa mentem wase na den bubu okore bebre na water offense or ne nyina kodra yi ho de o ma so bi fi bebi na obotukro de o ye fe odeye nso opero ba ye mponto wo ha o se na eko a wan yaroko na asas na waro gese wo invest in zinmenti obiara ntumi ye development wo ha so bi ba ye development a gese o chede na kasa de tiri from baby na okọ hwe asas na oze den oze ye nti iya ba ye siwa akona kasa o man kofo ntum na wanye mponto dwuma ana de wombe factory biara wo kroma ha o san asas sama yenye aban another university for yenye hono one ono ho na ba ye mfi anani bayan fianene na afi yisin afiji abaniji tumede obohwe no am head common boundary insi utu nkrofo fi Accra wabaka ye Central Regional Lands Commission ho ma ye hwe woyin panyimfo UCC for communities ni ayihye ye gi tumde ye common boundary insi abanze ne panyimfo be no ye meet series of meetings so tuadra ye proposal bebre ye zakwai afi ebusunya yetena ase ma mpanyimfo no bay with the drone would twa asase ni nyina 7 square miles would twa ni nyina afi wo wie no hono de ma community no work on owom we sende ikru no ore yakase ikru no ore mpanyimfo so say ikru si wan ne posuban so ye den osim oye den no hena otekru ma awa baja asase won hwan na sasen anede na hemfien ontum non register usi visa sasa do yet asa onyeye nso akabane de wajitum na yebaye wo fry drone we no afi wo pay wo ma service ye kwa around ye pay ye fe bebe ye de boundaries ne bafa ye pay sasada ma ye wi gusisi pillars why document ye ma obaya aban foforo nkaba ane de visa foforo ma ba ne de penny biem kaba ombando asemo other why na mentas nti wonhwe han what's the way memorandum of understanding no that one obiara assign mo obaya ochine pani biara ba no oboto a wo dampa obiara ta asomdwem why has na ewi afi university for say na hayen ehia na ye come ye so ye sign on den onyeye afi watam oye lands commissioner la ohwe mo ye new demarcation no onye state attorney what one court the wash from why new demarcation where you want to say if you want to say asase so anya woza aba na obaje no za mora gina ye school wodo nti onya woza oya abana asasa nti abana na ojaz no wenhu de hie ohie de ikro ne rin nti memfa kro na azama so menye baby memfa man ne ikro no nkatena oya za oto asom nti afi one signing no de yiton man afi yasne ke champagne a oda ye hunu hye nyina mogodo a wutan mo wahwe kono ba fra oba sign memorandum of understanding nti monua say bisa nsama oye esu akwana kasapa oda nyina nyim ono nyina asasama ontum no nkwalants ma so bi ba ye factory ane de obaye mpontudwuma bi a ontum no ombaye osan obiara obaye bibien oda nan krata ye den oye dwuma nso ono esu akwana kasa owo ha zoto de bien yebo de akwantsepon oda mense benkomodu okwa nkafor bridge no bui orokwa 6 years in covet no kor asa webu nziseren enyara na yebo mazna kotwaku bi ne yezu godo yezu ntabo godo nyana maame na mutu woforo wodo kwa habem tisi ya menyor kase ya megina hem kase yakwa na yeko ho a kubia no so nso ato ama webu egum nzisa maame no wokwo ne nam habana ase nkwanchon da ma wodo kwa habem wodo sanaba nti nsu to sesi ya obiara nko bebiara osande wabaya ha okasa ozama hen afi ifa machira dem na ere kan wo kasa em de akwansempon bi da ha oya no moroko no opo ya tonkwa nyame na adom maso yakafa grader ye de twakwa na ekoduru kakoma no kono do akada yibenya bridge ye za atodo amakara etuma afa na wepo ya atonkwa kofor entranoa na wekupo snet flat ama so oba na highway mpo kaka aba ho na car kase bia ntuma mfa ho wotu no afọ kwa pro na woda ko oye takrade na oye nkwado ni naran oye azibia wabaya ha okase wazama kwa pro ntimunua nyan ha ono ze ni mu ebie na mu hode ora ha wadwen kase pa zo todi baasa menyi metansere covet bi wa ha ikro kakra kan da hoi yihu da drainage so ho nyina contact so wo be ye adwuma no sropini biara yim nti nsu to biara ote wo be ye drainage se men da ko hwe oroko 10 years ne mo woda me ye adwuma mutum ne metinu mu nyana yaka for president mu abaye mu wetinu mu nyina achara 1 month no mu asene se obio osande nsu no ntum no onye den onko
on fro no anko nti ye hwede abana buto no wabobɔ hen na afei buto no waye gota kasa nsu no okore nyina buto no wapem ayeden wafam na wakɔ akoro so de mechi loko oye the next nti nsu nya akɔbom wɔ shatawale vipo ya momoma zeko yedu akor nti se wontu no wanye da mazna amena bu na afi biare nsuto a oyiri kwa pro afi biare nsuto a oyiri kwa pro afi biare nsuto a oyiri kwa pro woni ye ha okasa se sare yewom enti se sare onkesi daban na nsuto a yebohu da kwa pro wonka nsuyufo no ho munua onkesi de aban abaye de wabomot why dem drone gis no ozama hen afi second phase of kakom dredging kakoman last 3 years abane betima kodura kwotachir nso oda osana botwe adwuma otsedam no do na oze boban wa kru na no ama nsu no yira ontum na omba krum onnyi nzama osu kru no afi bia nsu to nsu anto kakom yire pie oda oba kru no nti I watch television ze abia wo kwa pro de yenam TV do onam nsu a oho yen nti sabantum baye da maze mahena beso yen hawa no na yen hena asomdwe madase nti abusuafo damana oye honorable John Christian Mensa oreka nti mayenkwe na enkwhwe ahaw no ozikan ya coveta ode aban contractor baye nkan wanye ne yenti Monday nsutara na waka ebuache binidin usande gotan onsen nko gatenum ana super covetin na nanyim nda ho mensunu mpem nko enti oma nsuta na gata na nkasa wezi nkana ya mansa na webudo oda afrika nu yanko na yiwia ahon kakra akaina no nusu yezechi enti ebusuafo onyen honorable Christian Mensa na sama odutu gwa kwa pro na depende yare kwa pro na dembe yakanu ebusia manyan konkwhwe bridge na honorable Christian Mensa kan wasam ahaw na atete odribam na hona so awo kwa habem no ana hona wo fa bridge no do wonen sama wakan na community no mumba wo kwa pro ahaw na atete ahun so wo fam no yahwe da ahun so wakan ne bi eti connect yadanwara ye wo kwa pro na dambre ashasen maka no efa idu kwa pro wa if you use this need kwa pro wa mecha lorry station wona no ebefo nsebenkum na ko wonyima bafa akwakwatachire na e brancha na reba oye ankafur ntifiti kwa pro na ankafur ntembakam ne finfi na yebudi na nsamudo bridge onnamudo mesesiare adofo na ebusuafo ntumi mfi kwa pro won kwankafur na ankafur fo so ntumi mfi wo won fa won ba oni dama bridge ntenye de yehwe amrenya chara coveta waye no e na wo fele no nsu ediza mesesiare hwe bebia empanyimfo won ankasa so won yindi na won yansem woti kubie na tenten mota wado totodo na wade ntabu gugudo dem roba ya nche butu wafo na asumi kese nsu ediza ma akatom na bro ma bibi otsedam etumako na iyi yeribisa de sonya bandama no oye hwana na asade hwana na adwuma de oba na obobo adesha wowo kwapro enonye ankafrenta bekam onobru kwam na mintayako yebo wudin na mum nyawo na ekum haba iyi akaye ohaw na tete papa da ma desha wowo kwapro na ankafro na iyi bayadan na yimpa de senya afado yensuo to ye ha yenyo yen kasama eda nsuboto fiti de membre ye wumia nsu kase bi oboto biala obatew usanne ehwe mosima line dem wo oye na anua enwu de onche bia eda nsuboto kase bia aha botumatsew hwekwana odem maka wademi motsi bia eda nsuboto bia no so batewegu no ya tugwa na ti wa yedwe wa tumro bayema adesi butuma afado wadaba ni na no community connect na honorable assembly member
ama ya atase de bra iyigbu inu na hona community ni mumba woye communal labor ana so kwasafudwuma na wode hwɛ na wubutwa de munkobia wudugodo na wode ntaabo gugu dem ro bɛya adehyin be bibi kakra wa afodo na wa akɔ no wa ɔno na sesare nsunsu atɔkase ma aba ebusua yimdi kakra yɛwɔ wo ɔyɛ covet ni yɛ ana sumpo ɛkwan yɛ nwende mpempenda yɛdu na ha mɔten wɔnyɛ covet aha wugyenyim ya bridge ankasa so wɔnyɛ ndade anampo yɛ konkreta kasa ɔno na ɔbɔboa na dam covet fɛn yɛ ɔdemede ebusua wɔyɛ no du mebu hware na yɛbɔkɔde ahu nti yɛsɛmpanyfo ne yɛatoto asɛn dɛ Cape Coast Metropolitan Assembly Honorable George Justice Atta 8 years development plan ɛda si wɔyɛ do wogua no mopɔtɔ fakwapro faka ho osande iyi ɔyɛ dead trap papa dema adesha wɔ kwapro na ɔnye ankafo sei ya no de seminodo ibi fi kwapro bɛsena akwatache ana ofi kwapro bɛsena ankafo ofi ankafo bɛsena kwapro na sɛ insuruta manu bokiti yɛmfɛnsi bibia butumesi na nhyɛ ne so a na yɛnte asampapa nti mama yɛntwɛn na asɛm nsi ansa na yɛahɛ ne yɛnsɛ kutu abɛn nti ebushafo sɛ nkɔmmɔ ne ntuadun yi yɛhwɛ beebi a yɛfɛ be ya yɛne maame ofi habana sɛ he no pe nkyɛ ne kwan no lofa no kokisi bridge do na maame inye de facha hin mo akwa bɔde ma hinwa na ekura hin na rokwa hin mo kwa be na makwa pro ifi hin na rokwa be ifi kwa pro nyo na basiri kwa be won amrado na nkyɛ ɔda fa na ebi yɛfɛ yɛ beebi a me fɛ Chenchen wa say me fa ma mobofom moto amrenum nti bi na ha be mi nam me de bu pe nti ha me bi jin pa ma abre papa ma abre ankasa ma nti what is said in there wo ma ye mmoa ma ekwan no ndem ma hia no mdewe tumi ya shada ya da fado na banda akomedian yin sika nkoto edime ya yokofa edime wa ha be ma ntumi ya mba ne ya ka nsechi nti wo ma ye ya de wase papa ebushafo ya kodare yanye wona wo abonkomo usande wona bira no o moti itu banchi so kakra nyanyina nkoten banchi kakra ka ho bisu fufa na apesa bisu fufu banchi so yefe ba sako ba de bi mu do banchi introba so kakra ka ho introba ka ho oh nice oh oye eti ebusha mehu mu nuabra ma mosim wabre na moti ba no ma me no monkomo na imbisa na so na de papa mpocho mo akwa bodima henwa okay ndem apodum yede boko na mo se ya na ifi hin na rekwan mi fi ahabem na moko kwa pro boche kwa pro besini ahabem awu itumufa bridge nda na amfado ma mpocho me faro na occident bridge no nye nshunti na bai na nshunti ma abubu ya aiwe moto fo no fado na edmona bai yalmar yar ba moto biara amboanyi ti nshunti bu no fado kakra kakra fado da ma Jama ma me phone working na obi afa hede. Bi afa habanu. Nti what is said in there? He saying there we shall o mine no mo so abo hin so ya abo won bi na wo kore anya nda ma obofo mara ye ho ba kire. Me de foron kakan nti do ana o da atum no anso me pia mo do ko. Nti kire ade kura nti o de hwi ba lo yen. Sincerely ntu ba lo ntumi ye. Oye bia no butum afa do. Me wana adi ye o sana mo na bi mo ho na sana. Wakoto kwen mo nti ayina ye na ye kankan na ntumi hede ne. So what is said in there? Yes, on there. O abohwe na wa ya man no aboem because ade no habemudwuma na ye na ye de ne ye nti se e kwa na gigon a ni bebi a befa na ye de ne ya ka edwuma nti o mabu ani ye na mo be ampemfu na ado so a wo ya habemudwuma no butu wa simple am no so wato na wetu wa ye edwuma nti abusua dama na ehawo no oti wo kwapro deko oye ankafro ntabakam na ebiri di abrisha akaya bira yakwenbiri kwando nti ekwafo no wo fi habema worba na
seseri aha na wudua nche se nyem wa se ya ncha ha won fa ha nyahwe onam kwema nchempo abobo ya another praga be yedwuma wa ha wakọ na so onam wa se nti wo ha ya kwan na wudua na wokọ na he ni so po oyinsuka na nem ti sensu tosisiala ekwafo wontum fa ha na wonkọ ntade sedi dampemfu baba na wa ba ya mohon jo ebusuafo za kwapro mpeyifo kwapro adehye kwapro kro no wolfam onen na ma menjina do na mofa center for consemble we na manda mo hombra yaba yazido bokata ya bakansa anepe na pod no edasom yenkomre sisia. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Mido, Ghana Biana. Oku fa jebidi wi aba besu en fita no pa anya se baby shi. Manka shi. Junior! I'm saying so now for me be the no. Sister Coach pa. It's a winning gas. I'm using the why. My wife. Down yankana wa. Sister Coach. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ooh, I got Ebusia mayansamo akwaba yamu atenase mbra Coastal Television do degetare 514 na yaje do bokate abakansa anepe na pod no yaje abro na ansa no yankohwe oye iwim no bobia meche Ghana Meteorological Agency weather forecaster waje abakansa anepe
na anepe no ntenye de hena yewo asaha na che yewo mpa no yeni wi mu no obasesa kakra obasesa kakra na owoma obaye nyan feina baby kakraba na obasesa na mekasi ampo no sesen no wa de di pefe enti on sadara ye ewie pi ono so on sada anya de nsutepi dambra obaye ma ewie mu no obada honti ma otin na eya bedi kwembi kwando no na ye hwe kwande adesha wowo oye fiti short pond adzeko oye nkranen ansanen sewa na insuru bogugu kakakra eya bedi kwembi kwando no sopo de kwankran dama de koye aflawo insuru bogugu kakakra dama nti yensanen sewdam anada ma osinu ehumo de benu yesreda ma osbe no masusu nti aya na ya de yan wodo na dama na hen bobia obe meche hen temperature no hen na ye won pa no temperature no okofoma obe 25 degrees Celsius emum onya menumudo kosoro da obe 33 degrees Celsius yen sha so yena yewo kwam no so yen temperature na okofom paade obeye 24 degrees Celsius emum okosoro da obeye 35 degrees Celsius na to obokosoro papa yen sha so na yena yewo etifidu mantom no yen temperature akofom kran oye 26 degrees Celsius na ta wa akofom no pon 26 so na okosoro da 42 degrees Celsius na ta wiere bobo wosoro ho nti busuafo manyana ma wosoro won wonte na o bibia ontum ye wiere bobo papa nti yen so dam na nda no pay Ghana Meteorological Agency weather forecast no obadje tata no bi nti enya bandama anade hum ni nso a hotel no anape info be ne nsaka fan na yimbrin so hotel no adeshi bi won ho kan ebinom ho ndando etu nti ebi so no zaza osi no na oyede ogina ho onda because order ebia na obi ebawia ne nzaman nti edan bi so tui na obobo no mom ne zedo ne zin abobodo no ama no so ne za asɛ kra ama ne da kra wontum po wanda usande odara ebia na ebi so abafa ne nzama kɔ nti nso no gudem ho nyina ma ne nzama bi asɛe but obia no ho anka sende we pra na de bibi anyame na adom obia mpra na mom edan no do na wa asɛe we tu nti ande pe ya kra de wo hwe carpenter ma oye edwuma ma hon ma wenya baby na okre ibi na me semsene obi yo si se ibi ne da na efi ne dando wa bebo ne dan ase okagin wono wana obagin wono nyo sa wo zeno abobom mzo ana na ndano nsuman nti dam wo yende no mi bi se obagin wono minyima ze nti how are they going to solve it because in from no we dan we fi ho abobom danda ebi se me na wona na aw no da me dan ye me dan bia na katem na humpa na mo se na ba nti na ebi sam dey wala bi se se me wo dan we fi wo dando wa abobom dando nta wo na abom kaw ayan from na mfam ko hu ni Yankopon kabisa Yankopon obi se Yankopon wo dan e fi wo dando uwu fi we fi dando do wa abobom dando wa ase medama badjo wa ele mu kabisa Yankopon okay that I read that and the people come down mam asemsi 9 mofado odo okay down man because we are banana down from wanda onye baby and yo msiafu ya fado bakata bakasa de pinapod no ya fansumu na yedu kokoko na ya de sase danye
daily graphic na daily graphic no ode Ibrahim Mahama no fe ni do ho na abete bi so a papa bi a we sinitani man penjan Dramani Mahama ayo also big push no so no one some local contractors and man penjan Dramani Mahama no nye road minister no hini no so baby a fa na okidum Ibrahim oye Eastern region enti ebusia man penjan big pusher or the bad 490,000 jobs na what target were under infrastructure drive into asama man penjan Dramani Mahama or first farmer services center no what start or strategic national investment in agriculture wo oye man penjan Dramani Mahama no something adadu before on ma or na UMP no will donate over $5 million to Black Stars engineers and planners Ibrahim Mahama no company in your one 5 million with I'm a Black Star for in support of Black Stars into World Cup na yerekwan we no fundraising into fundraising na we and what the raises ka support Black Stars World Cup na yerekwan ama maka ho yereko World Cup no bi nya me o ta eda media World Cup but moko into engineers and planners ska opwe one one was an okosho papa was a boa mentia no ma wa ko oye World Cup chede yo mama fa graphic business and so na graphic business enyim ho and na ozaba us wage bill consumes 44% of tax revenue onya grow inti no kaka ho de government borrows 17 billion Ghana cedis to pay salaries finance minister no kan yi inti TUC no they reject the borrow to pay narrative na finance minister order to gan it is all kind na there sana aban 17 billion Ghana cedis oyabosa obo and sana wetua edwumayofoka ona na ne pay graphic business order ba aso enyim ho aso order ba enwe na nsem ya te de Burkina Faso wa band de ma Ghana fu na Ghana fu po awona wakafa bi wo ho nyina awankasa tomatoes na ngasa won fa bi kwaba no bio nti obi a ntum nkom ka fa bi nti penyin bi na order together they should invest in irrigation processing so that obitum na wa aboa ma tomatoes no Ghana house yinyi nti anapay oye business graphic business oze ebay graphic sports and what would that for you into graphic sports ya baba ya ho ya World Cup into graphic sports no so anapay oze bia ba papa na ehwe enyim ho a Semenyo you know the guy yes Semenyo sisi ona na enwa dado do papa World Cup ya yerekwe Semenyo na enwa nya dano do nti Semenyo targets more trophies nti Semenyo rekasa o say World Cup is as crew ana baba pa bebre yabaje ni nyina ya hwehwan nti enyim ha so na odzaba Didi Dramani backs in Katia Hudson Odoi for Black Stars. Yes. In Sisi, I'm the newcomers be Abasima. No quite. Or Bobwa. No quite. My Black Stars, you are quaying. But Didi Dramani, one of the players, say Obaka. Wake up no be. Yes, Orba. Orba parenting. Tina, ain't that all? Ain't that all? Until I Black Stars, you're recording soon. You're the Baba Pa Capan. You're a Jabaka. It was a man for the hawk, the worker Tennyson Shadow, hawk and mock and tall. Ghana baby, you ever found the oil. Sister, the Mina Dumara, what turn around. Now, not turn around with the crisis. No, they could do oil top or the government while ranking. Now, action for you not the in the Payinin, Nasa Molekano, or Bobo Papa. The Mara so,
mfeyin bi danyi ma ha osi but modern nature for paying for build or nothing asama or CID Olbisa or investigate MPP over ghost project in some pay and so my other by we didn't touch him. Hey, one or kind of massacre. I send me the email. I bet be na what touch it? What touch it? Yeah, well, what I found here and animal. Press the phone to Kuna. That's a crew of fans in Canada. That's a bed. Wasn't second. We do go up. Yeah, it wasn't second. Oh, yeah, the press the phone to Kui. It's all we saving. What didn't come off as Sankan. Police no would deny Ibrahim Mohammed's assault. And say no so. The man went and so offended Ibrahim. Wasn't second. Yeah, very Ibrahim or one friend Sankat. And say, Asama, the Wakate, the hawk, no so other bay. Yeah, Mamma for Daily Times and Sodo. Now, Daily Times and you heard na Ozaba, Prophet Adam Chedia, Senyman. And see, to donate 800 billion. Wow. To BWC members in 2026 on Daily Times and other bay. Nenyim haraso na Ozaba Zongo communities neglected in Bibiani. Chief Imam demands action. Aha. Inti Zongo communities awowo Bibiani. When Chief Imam na rakasa de then there may be ankoe we twa kwan abo. Wow. Bibiani ho. Enyim haraso na Ozaba. Oye Galamsey Riks havoc in Surano, Intercame and Surano. Residents accuse authorities of gross neglect. Into neglect in Ibishon or Upay. Galamsey. Now, as far as the Galamsey and Sensing, ended that Moko program a futu. A futu or Daniel Quindi. A gray futu. In your why Galamsey or oh, the man. Man said that. If it's here, what kind of wants to be the Ghana Police Service. Maybe I'm no Center in the police command all in the way again. I am live 2 and a pan. Miss what the champ fine pay busy. Now, okay. Into where I wear. Hi. Police for aware that we wear that I'm saying. Oh, okay. If you two. If you two here, if you two here, yo. Man, that down. Nti yantu yado ebushama the spider the ubakata no na moderate yado na spider no ma all us net owners no what this one illegal light fishing demand ban on nante the mass no the dado nti sa ho so we ya no asam no beka ejanum enanum afarfo da monkomu what's it illegal light fishing or do we jay na one rejay na one abaye one no wunjay afafna na wayo sebwa ibiara nyi woye habana si no the light bokopo awon afafna awon na woye nti sawa wujay a obi ya mohala nti da monkomo nso anepe bedu nkomo no yanye Alhaji Fisherman, that's it. Alhaji Fisherman, but did a monk over papa, light and some, no so your boshe. Though the work out the spider, and also, man paying gentleman, Mahama, no big pushing, no so Ojina, ye or 150 kilometers road, no contracting or words with 10 billion. Ghana cities, we can open up with them. Now, despite the name, man, no honorable Randy Abbey, board chair, Zema, Cocoa board, no fair in the hole. One man sadu. Now, some watching us also petition against Randy Abbey collapse. No, I check. Board chair, now I see you. I see you, Madasi. Madasi, I see you with the Cocoa board. Now, I don't know what's there. Shrad,
na wa clear koko board CEO nti kwafu the petition akọ aka mashiraje dey win na di bada ode Ghana for yet in the biase Central America ile se anya da ma de bia no ye ba pentem ye buatan me most ma asem ku pe sraje ho yinya botal igwantati a ye bohunu ye maade yes bo wa bo na ye yo kokoi kwafa wa tete kokoi dem oye yo na so na ye mfi the petrol what so dem no so ye bidi anamboa nti what petrol da odo what so America do what so America do what kokoi do atase bia nti se what kokoi da enye wa botare abakese tie yami ibidi petrol no want to do anamboa ananu ambere I see kala kuche want to do anamboa no ntawo kokoi no nto kala kuche do eti ebisha go go kat it asem ku di shade for abasem na egu ikwafu wunya botare na wonhwehwe abopata ko ni ye maade na obohu pata ko na moti asa na ahwe ni ye maade inye ho abotara ebohu ma bi chabe yo mama for daily guide in sodo na daily guide enyim ho na ozaba aso in summer year keken 2 sets of twins die in Galamsey pit cash into Galamsey na ye bohu dewu na still kwa na okodo what amra no sa won katado na twins 2 sets of twins into there what are 2 sets of twins actually 4 no I say number 4 what to the manama huna muwenye dubreme pempendi na we ko Galamsey pit nya no kesi ajus ekutu Galamsey ajus kako adake wa memensam kayo wa kasise obi ehun dai sabo tafreche ifi anadi kru ifi wan kote na ewuska abula da ko babi no mba daily guide enyim ho aso ozaba hen papa baomia no foyin da ho also deepen stakeholder engagement baomia direct minority nyo nti hen papa baomia no onye MPP kumba no onye ho rizim common da wo mia won ho na enzama nkoye ono de ode mbese de gumfrapo mo ntwanma ono bo baomia nka we since our time out there we explain mo no ho de kire oye nkofo no atase we since ma amembunu no ye no se wanhwe na se de me nam bi otitani wanhyase wanye da mo nkofo no nkoma ano na mabadegu 2028 ntoro wo tekire me kire nkofo sentia na aban otedam sentia aban tedam tse na madase that's a in daily guide him has ozaba IEA Chamber of Commerce na industry back E&P da mine sama acquisition no inti ono ozaba na enyim has yan papa president of the republic nyufo yin da ha let's protect Muslim Christian harmony and papa president no ka say so dey kodro abra na igwabo no okodo sala mubaraka no sala no kupo ho a ozidam ensami odituga oyensam padodo let's protect Muslim Christian harmony nti oyede bibia otidam no Muslim fo na Christian fo en bibia okodo nti big push asam na kind of paper kunu mu ono so daily guide ozaba nti o target oil local contractors they want so boboa madam big push agenda na NDC ozaba etum na akwanyim nti na daily guide and pay ozbai na so one answer na so one bibia to president nti World Oral Health Day World Oral Health Day. No on date in na hontum so ya chino so ya ndare what. President for na also what's it them na what daily guide him. Oyedodo. Em so afu me yembe nti ame me de oya the daily searchlight. Me de besi na me vi so afada odobafa. Na MIIF
and the sister will not trouble with our IGP no my Cassipa Papa. Na petition no oya gofredani eno partners no wa file oya misconduct petition against police officers nti so madoboka atenu odi benyin and pay healthcare the boka atai the research at name wonalan odi oya healthcare system under strain wo kolobu doctors no wa sound alarm over emergency unit crisis nti asama no so the obaka the daily secret and the pay or the bain and the moment of movie mama fa women and leadership women and leadership mfa sodo na mfa ntumi se wo ha na adza order nanyimun and pay ayazan kakra the dangerous pressure to look curvy a public health concern nti wakoda nansem ye hu bi social media ehona sabio wopede honature oya akakran na wokai ofe BBL na ozu honinya ebinum po afemu ahwe won kwa we yedam nti so wo ye so wazema hona meyimfi odem hwanu women and development and pay all kan hwasam ni wudutwawe na Joy News Joy News so a report what can be for Dr. Zinato what's an on what Benedict or defense minister in 1 year I don't tell them but he ended Zinato Ajman Rollins to be named as the new defense minister by President Mahama in the coming days. Other key and performing ministers would be reshuffled or removed. Congrats to the woman king. Now, into which minister do you want to see reshuffled or removed? No, asami you be doing come on baby oba. Okay. Sent in there. Yeah, sent in there. Yeah, balanced one. As I say, yeah, balanced one pa na ya share. Ma minister Oludin Kanoko. Okay. Interior Minister Honorable Pampas Governor. Interior Minister Mubarak. As was MP. Yeah. First person Odoko. Okay. Yes. First person Odoko. Because Nedman Yaraka 60% on yet. So, no, why recruitment? Okay. We are not that country that church. Sam George, communication minister. Maybe we are Muakan at the bottom church. Yet, they won't tell me pay now, no. It's basically no, I don't yaye ejanma fadamu yanyedun komoni ebisa won de epunu wontum anemu wontum no wotum asafe no de kama wona safe baby epunu wontum anemu wontum anzana yakọ enyo ntimi enkomre epunu wontum anemu wontum yakọ aba yakọ bebi ama epunu wontum anemu wontum baby epunu ebisa mai mai omre yeba ebidi de mon komono yenkomre sisia
do. Gana biana. Ah, ofa jebi bi aba besu en fita no pa e say baby she. Manka she. Junior! I'm saying so now for maybe the no. Sister Coast pa. It's who niggas. I'm using the why. My why? Down yankana wa. Ah, Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ooh, I got oh, yeah. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Coastal TV, Jumedi Fufaya by Ubuntu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern central region and Ghana. Ubuntu sama offer capos, baby will be a Ubuntu sama offer. Or your one and answered there or said or the Ubuntu, or the baby on the Yedin Fubana over Transi. We are no what the man. Or your one and answered the Dozin Puntu Baba capos. One and answered the Dozin Puntu Baba central region. One and answered the Dozin Puntu on Baba Gani Minara. Ubuntu sama offer capos, baby will be a Ubuntu sama offer. Or your one and answered there or said or the Ubuntu, or the baby. In the P and a but Nasi, women down of Pediara, live ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. No me yesi machara, yesi macharo. Mewe, fiti tanya famuzi, yesi mi atu me yendu baby. Mido, Gana biana. Ah, ofa jebi bi aba besu en fita no pa e say baby she. Manka she. Junior! I'm saying so now for maybe the no. Sister Coast pa. It's who niggas. I'm using the why. My why? Down yankana wa. Ah, Sister Coast. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ooh, I got oh, yeah. Afaron kwa! Afaron kwa! Yampano! Move. Abedimpo. Yeah. Fisheries Commission. Kanu Council. Aiko. Kwame Kofi Kinata. Nyame no boni wiase.
no boy pu kesi na nu mu nyama yina obosu ko yuru eben ekan sa follow anjina umo no boy so kesi na senior man falfu benye sika oyepi ya boy na ma oyensi eto na chinam epiala Sunday sikenyi bi no nyi pese munkuminya obiala le hwehwe mana kubinya ti wale ye puima wo pebiala inti ene uya mo sayeli yeni da chinchili ma wansu wonbe wo beyeden inti ene uya mo sayeli yeni sonde da chinchili ma wansu wonbe wo beyeden light I do for the yende dynamite in the yende carbide in the so yende think it in the yende sikaya blunt in the yende kalabi no yende woman yende another Tuesday fish in the yende so close is in the bar yamma na manambre na want to na $1 from na yanalo What's American, Western, Central, Greater Accra, Volta, Disco, Kokulo Bite. You can my fight for one free. Abba, Sisi Lumum, Tabulum, baby, papa. They did the prayer code in Kayan Fay, did da. Sisi Lumum. Abulum baby papa na edidi prako de kaya fe edidi da na fate phone se mara won bi acha papa nazima se fele buzo na she papa le for tata obe olela edidi papa niga mewu kage obi wa na ekweche papa mama ganshona Boy so alwa we show me they have to tell why he bola go for ya no le ake bola no balu ganshona boy so alwa we show me they have to tell why he bola go for ya no le ake bola no balu nangana ibalu nangana ibalu tata iti galaba tata iti sijeyi na brabo galisuwa sijeyi mama nam kakama no kwande wunyi na wana no bi na ba ya shaka semi light I do pop di yenge dynamite in the yenge carbide in the so yenge think it in the yenge sikaya blunt in the yenge kalabi no yenge woman yenge another Tuesday fish in the yenge so close is in the bar yamma na manambre na want to na $1 from na yanalo nafa geta tuna fo inshofo sefcon mofad FCWC SFNP NAFTA My name is Nafolekwe, Minister for Fisheries and Aquaculture Development. Over 3 million people's livelihoods depend on the fisheries sector. We cannot look on for the fish stocks to be depleted. We cannot sit and watch the collapse of the industry. We care about the future of the fishing industry in Ghana. On the 15th of May to the 15th of June. From the Coastal Television do na ebe betin komo nda ya brada na onya ka brada da musuza na ejanum afrodam wonon komo twetwara na owodo enti ebetin komo na ansa na no Coastal Television yako oyo Facebook a comment a ebinim da to wono oye papa de when for comment to cry ni bienu
Monfanto wenyum aha na yenwaba ma Oseboaten also good job ya da say Oseboaten waso de waso papa na Akokeri junior ono so monitor hin defi oya Akokeri na ninchia kwasem koma oya honorable Edward Akwesi Akwakun incoming MPP chairman for Obuasi West also ya de waso papa Kesi na Nabudu was great. Nana also the Asopapa chairman, Central Region, DJ president, and DJ chairman. Also the Wasopapa. Ebusia Mawaso Shayimbianu, Yadawasi, the Waso Erisha or Costa Television. Na one saw Wasi Biaso, Yadamasi Papa. Na the minimum, and the pay a bedroom come or Henam Pano. The Pena Bassano Cano or Kanu owners and GS one association was Central Region. How was there? They be that a man paying president, a pocho, a pono woodman, la winjay. Before you had be the palma, wish you that working or ye Ednan, and umpo numu, soon sandano, Aki episode. Birmeda by ye, Biruso 1 year, Birmeda by a pair of Numukasepi. Na mpay for Saka, Sabu. Unsuto trudu don fa matwa nti anepe yansa ka asankofo a wokopo wo igwai na edina na unyira haso nkotimpo wokọ name no pefo afrankwa igwada ekwen ye ya kare mpere ba se na de kona ato ye do oye Ebusafo mo akwaba wadi mahinwa ya hinwa Ebusa yesa ka Alhaji Fisherman no yin ni ebe ma kwam na wotwe Alhaji Fisherman no small boy Alhaji Fisherman no small boy kwam na wotwe kuna ale yampano ane ye dachi Frankwa yiboda Frankwa yiboda yampano one ye dachi nti one no men shasin fi me payine do mpano tidan ane pay then igudo ayazin pa bakada ago esigede ya matibia abogo da edikan minchi honorable Koku Lekisi Egin ayi Jojata union kaba si awon wo hwe do egwempa no ankopon obi ankopon wona amazin na mo enyiminyam adunale ankopon me Enoki Solomon bedubu amani yemi mo wona bi amen ewia ya bufin fu do ho gana mpane ya agopan aso enyimiam na kuna ugudo do bo hwe mpane mo mpane ba ya amakan agopan fa mo wan zeti da wa mpane ministers wo mpane ministers papa dwo mama ya mi shen ejmali yan agopan mbo me amen adwen do gana man wa ye ya me fa man etebia na papa dwo mama anano ankopani bi ministers won company bi champagne minister apofin bi aso akopoda yeah je yen ye ka na ye ka my president da dem de ye ko season na asem ya aleken yo an answer na mebe ndada wochi mpano tidana no pe e yan kopana da mina de anape mpano tidan ehwa ntete na ebua nsan bebe obugu niye na ade no otena na pe matibia bia be ye ka ke guru no ma o me ne e pujme na ye na da me bebe ereke inyamale se on pan yo ma to di ma ye bi ere na me mbe biara abute ma ye bifu ya to missis ni ya ye nkona na ya ne se na biara moguma sunsu na be ye nkona na moguma be odu nti e pujme na ye mafa wasese wompano mafa wasese ibi nwu senti ko da menyama nyama na wodi fi bebi ko na wodi bana gana mpe fu na wodi wotin wo hwe da menyama na wodi fi bebi ko le bana mafa ga kamna sku me mesabre gite se mo wase ya jo yentas aya ba na mama kumetu jombo yoni bira me ye wofo fi menyima na ko me jombo hwe ni dina mele be yankro ti wonwa ti wonwa tre ano balali na wa de che wa ko mundu nyo wa ti ano balali abai te ben fo wonti wo mo hwe yema ro kodu me ujutwe nyama bi ma bi ya fa atode bi so a ye pudi me
nyama fa go so too much for ko djuma no wan putu mi jaya na nye afofana makaka kitu e barazi this am baba na azia we dey sefu we dey sefu op mu da na ye kai no mo bo na za hye baba no as sese ye djuma na ezikitikiti yesebe as ka fa djuma ngitabi mama se na djuma na medi ye djuma this e ko na adoma ba musu mi mizi putu mi bi hwe ye na mamba na nyama arokodu nso an o ya tete nse yempe info abofenfo do abofenfo de nso an e de amesrewo ombe wonwa na o ye be me na yema no nkodo tena me de yankopon fo kensi amen yankopon abosho hondo eti alhaji fisherman yembisa epo nuntuma wotum ma odibosumo kwa we ya we be na afayefo no wotum akaye adwuma no epo no ntumina la oye be obotum ana onye ayo edikan yakasi ya am de biawo mpano sagzim zukoya yete ya biawo lite bia wo hu baba zenti de ye idman wa cha yan daba ba mo kuma te won yan fi amam yakofu mo fa mai akobentil midini papa pe akobentil o mo kasir wan ba mo kuma te me won yan sati lokofu de yakofu na yakobi osiriga bi nya ta Cameroon do ganan bani ya kofu na nti ya kap ni masama na ya kan na papa sembe fu te na di yo abobuwa gana abani te na di adwuma abobuwa gana basa ya wa ba ya kunu mu no wontum na ade won kwamna ya ezika no ihuna ade no ntam nti ya kan ya wanti fita acha politem na ya kan ye bia regmen da atu ya kan ya wanti na jije woku wie demi ezika mu no efa bia ati ana apofin bia ati apofin bia de nso an bia enyim mal kodo wa yampa no apofin bia ati bia la enyim mal kodo wa yampa no radi bi wana wa ka politics assembly nti ma apofin ma de yi tumakan na tumanka ja sizaran nsam wa bagana we ya presaman yi fofu yi fima gisese efim che de gisese abko opune bi yi gisese fima yagupo na efim nti mfafon ye impe bia yagupo enyo we ye hu pa zezi de gisese tem na be na hu de no ngaji fi mi di won wa agura agubi de nti munko mpa no gisese abampa no nti yampa na saman anyize ada abeno nyo kon mpa ministers apofenfo wonyo kon apunu ntumi na asem ye leken wala fiti Jesus no tema abo esi tema kwa mo kuma tema ka pisi ara atida po atumi da debi na ba na sisi aye botum aye no consider ye tuma nchoye na mum meche ye school science technology ne bof mo kra ina ye ba ba aji ma technology se adani etemi one is then da mo mba nti wa na mo ba ka se de mo na ekisisiem na atum da matum mpene mesisiem na atum owa na okubu da mesisiem ewie won kwanga sen owa na wakesen owa na atum na abesenti aba da na wo yama adena asai nti problem mi eden awo nti dem problem na adi yi edi eden yidi fe ala sa nti se obotum ubi yakesen yeso wo atum ubi ya yakesen ani bi se mpanfiri obotum yi dai abada na aye madin madin asem ye botum adam befu ya no hu de sense ku anam de me wotum ni bae de ye obo bi wo fa na galai adani ya na abai fei bi ali tie bi anyim apofin ye wala dun so ani bi anyim da na ben ye de fa na ma ye na galai na anam as is ya ekwa nsanka nza lat ne ye de kopun ye de kwa lat yi na anu anam ye pona anapaya ba ibi ne mpuni wie na sisi awoku ya de nsanka wani nsanka ma da nsanka fei bi anyim sisi a no so aba ba kan na se no so de bokwa obudu we bi wa na afie kwa nsanka bi na afie de eguo adasa nse yimi alan na ada ku ni ibudu ya bodwon wo ma dam nyama ate dam yibu twitwaden ana wa ya den waka apununtum ayemwa nse ti de se pununtum sabo bwanja mfafura abenge bo support MPP chairman yes MPP chairman ma me offer na how commission yes awe eva kaswa kaswan
ha kumisin aye yin papa bi wo fe papa yo Solomon ada atenka ana ba me ye mfofu ega aba me MBBA adini mo ntumo no problem o iya adini fuo ye ke wanta na wo ko fie ada sa nti se egogotuma ebi no wo be sa so akere president tutum na ma me na ahwe ye do wo apesemu ma awe shaman ya for Elizabeth Atta inyo se bia na se ayadi mpe bia e be se bia bia na ade na pa na je bia na mu yan pa jere ya yi mo papa no won hye awon ya de djuma de mpeteku djuma na we na shama o won mpeteku djuma na we mpeteku won wo pa na makasim wo pa so no wo pa na makasim na shama won we de djuma na we won hye awon ya wo che djuma nti ba me se ti ye na manuma masa gwe pa enyi pa masa gwe pa manuma masa gwe pa wow enyi pa anu so ya na advice sanu melite ana ma me na yopodun elite ya won na won ta saadi bim no mo yan hwe 40 bi we apunum yi da mu 40 na fa yan yi fimfim na se bia na ya checha adwini nja me ma adwini che be nje China fun wa ba se adu wof so ben yeso yekwachali kidigo no mu so ben ya yezi bi na nche won ya be ya je yo be no wo the grader no wo the bay wo be ni gwamba no ba na so bo am kofu bi mu je woti ma na yo akam mo we grader ade ketepila na yuju nso ade nyama ye wa bisinsen nka mofu asechaw ja ana nem no wuzizi ya den wuzizi wom akọ France that one hour no that was school so I would do the matter be what they come amadam no aba I China fu was actual openum in that actual one be put my tafi in zanam ba da ku ne bi hwi na woko adaza first no so wo me ya wo djuma I bakare ya mo adoso ayi no kwa ya mo adoso wa do su mo ma ade ye hwe ade mo mi ye anu mo mi ye sen adaza nti ebe bi mu aye a nti ame mususu de mo ontum no mo light na yakon na nkan na no so abaka ho mbo ngiti bi uzu no so aba be shebe sa abene butum wa aboa nti ame bia bebe abesem be oduno numa na wa mo wonen akubi ayin na bi fin nkan odo na wa mo obo bi wo fa tire kwata wo fa anto amone aboa na aben boa ne kakra no wa mo wonen de hwene ye bo nketenketem ana na nka na ye panama nketenketem nzi ye panama nketenketem mi za ba den abeye adasa nzi za ba ne boa na se wo so to kakra ka woni di de mabo ne di fima nde bo bi wa ba wo fa na abadin fu bukafo bo ayi wa iska oguna ameni nkete tanam nketenketem apawo ana nkete iza yi izi na na ayi nso obo na ofefe na na opema na watu ogu na first na wo bua anto awon na obo na ahye ebu amen ngiti ya ubi omo eden woko wakaya kese wada man ya ala ofa ubi omo akọ wakaya kese wada man ya ala obo na yaso ngiti ni ya da aba nti sapuru nuntum mo ntum mom na se obo bua na yi de mabu ngiti ya de afim ni wi light no so light na ekọ no so ase ade wa man ni shi wodi ndurugban diamond kabal DDT nyama branfo no mo lighting akuma yigbo wa me ya pon ya gasa iburi yukuri akuma yigbo wa me iburi yukuri no mo lighting ya dem brabo baton na lighting ya boso no boso mokol nja afunu ontum boso mokol ya boso mokol na aba ana ye nso na ya age ahụ no mo afunu ontum afunu butum akọ che obutum akọ jawa no first ni yete we dem ya anam no ba anam tum gbe wa ba de fisa ko yusuisi wo gbe sa ko ye bana to achira ya ko to na nwenye o awoto ibo atu bi isa da ba na se mi ya yuhu nti le hwe ye di enyu ale hwe madam ye ma se mi ya wa ben ye yu ma ben na aba na ba na che de won na wo hwe ye pesamadin mo se da won ye mfafo mu nimu mbisa bi ode bisa ngoza na mbisa bi ode wotuma so obahu eziban be ya ankel yipo won hwe gulo yipa won hwe yipa dakol nti so ba na se wode amo sak nkokure a with gite sanko yiku bia na se ba na se ndebe ba sa yen ba wa asa wi ya kada wa asa won fe bizo ba mra wole ba yipo won hwe yipa dakol
Mo me yakwa wantuma yakwa ngaka nyabi eze so yegele ngaka na gele we no wo yin fufu yeso yegele ngaka no mo nsise papa bi na ara yeden abapono se nsise ne bawa na se wantum no mo se let na ngese okuna bo yezimbre to asa yezimbre boto na chere chana funu wa yeden we fi wo apuna so wo be yakwanye de man kan na ma ase foto na pa ba ne de me ne wa sisi ana ma na me bi wa ko gidin za anhwe no mo say yeah some member wa but na yin take sibia akwa bu na enkwe asuli biara bu na mala ole si okwem obu wa fi so wa yadan wa ba nzi verse anam say yakwa wa no kaka da niya ne yakwa ja ne ya twa nam no wa ba aba da mambo aba njewa yes ya bua na afi sango fi tunyim anam baba botu no anam baba anamba botieno anamba sabana nabe anamba botieno anamba sabana nabo anamba botieno anamba awa botieno so jati abana ma na fi mesafu no wato a wa na fi wo se bi fufuesi fufuesa odi bi sankrum no wo se o men wala agba bese ma wala chekaka ba bi to da wala muna ya de no ye isi fe ida on ban na aleba muna fe na alban afo ya zero jati anamna wa ba mesafu ya uja da unhudi ati ya no mo se ya de mbe yo to na stand of ufu woko na lati ya de mbe yo to na mbe papa na nchi egbo ni koso na akasa na ti na pana sadi ya de shadim ya de gboyo ntantemino ntelo nda sadi be sabi gbo ya de na mo fara kwakwa akun abete bi akun baba be ba sa ahim nta ba na ma bufu na ma kuto zipie adi e pona ma e ja ona wonko ya wa che poto mo kuto kwa akun nka no agizim akuna za abanamba apapa adoko agizim obacho iya obacho se bia afi na wa bagizim se enyima mbe fo wo ko ka te da wa anwe dam makan asara asen obacho nze nti de wa ye na makase ati ya nti man ka kamanti nti wunya humu ukina na yala nisi ale ya da won gitin angasa ya tak na mu waso wo ya tak na fo subi ayedan amon nti ma men etie ma do melite ya apunu mo ntum no mo ye fa nsie mponto light no asa ya di nsie mponto na da me chana fun nwa da na pontat no bo fun kana ya I am pontat no bo fun kana ya I am pontat na sai kun chana fun nwa na adu fun kota woko nisi nti na wa se open nwa wa se open ye de ye mpe fun nwa bot ni zo bi wa na chana fun na da ba si ye mpe fun wa se bu na wala pe na da jawa ipo inyo na wosase ipo kwizida ukuru mu ayede se ipo kwizida ukuru mu ayede aka faadi bi da ba na ade na kwa faadi ben abese ga na na bibi da ma ara yi weji de adi abese ga na nti ma fa ba foko fifi ga na se de nse abese ga na odom na abese yen nti awadin foko jawa nti se metu asiye ana metu asiye ya na chere Chinese funu da warrior no patsi pa wo the plumen onye obien pa na Chinese funu warrior I the gram say jati sa go funa do fi punu I the gram say go funa do fi punu mara sisi ye for the cinnamon njege na fi ya 90% na wan homo gana na Chinese funu wa kishi ye for the cinnamon wase ya asasim afisu adina wo ho ogun sunum na nsubia na depum ankobia nti nso ankobia nsuna azina wo chemicals na wo mun nso ebukuya na mfa wa apunum nso sa abana wankene wa mamadin wanhwe na dem gram se afun aye mmoda de wuti ni twe ni vuo tere ya re adwen nka ya kafa ya ma we press na chi ne ya kafa ya ma ye kara yutu nsunu ma na di press ma na ye di befie nsuna na ye so ya no wagin very inde why yellow adi yama adi esi ye kan wona adi me gigaguma why tea ada nzi na maka bika sna gopum wa me ye na bi wo fa no nwaba ngokuro asiche ye wona bi wo fa ankwa de sin nji anti de da make e very very dai chap fin na je ankwa pum na mu if you be na na miskin won you gida pum I tell you
ye nem yo nam fa wa chemicals untum nti wotuni ya we yapunum efim bande wa chemicals untum nti wa ma enem fa dem chemicals nso wo bi tura ma de efuo hwe ai di kura bo na ho no wa twom bo beda be se wa ye di nja dem ga se kura wa ye ana se asasi ade Chinese fun won so we ga me se osu o we kete plan ade ga me se opapla nsunase nsunase nti dem ade no di I important today ade bo modi magana efia a champion tem ye ka a champion wanti baba gege bai ye ka ye ade dina la mfa ye compare dodo dem poto why ye different of eden of man no poto ye tem na ye ja be poto ye different ye den as man no what so what ye den what man adaza nti dem go afin so na poto ne ye ka afia ye woto wala ye to kasi ana bere dem chana fo wo be yom wo da ti dem nti nza no me poto na aban oto do what ye den what man is ya to do mo kura adukopim da ku wa kira da ku ba wasa adaza na bizi sisiale dani ne poto na amda se kuno wo no sati no ne poto na amba nde be bi ni ze wa sati dali wa sati de alba madase so bodio mam da wotwe medimiti be wa so akọ afar akọ pale ye nti ba kan da fiti wo mofromum de besi oye mpempeda edi wa akọpụ akọ mbibi bai ano dabo penyere kese politics nya politics wo do topum fayem fanto fatoto bra wo topum no ho na bra wo topum na apoye otedan fana dama pebi ala kan wa puna anu tumna na atida man ko dama pebi yachi ore be fu wo dutu iwu ma de dutu na puna wo tumo yi no mu ni ha na chi ore dem blabam ore dem blabam duma ne yeye no me yizibu ko se duma no ya ne yeye be temia duma no temia ne yese na temia ne yese na ore ma baka wonyala so mo be se na se blabam duma ne yeye no wa mo bia abobu yin ya anya da ba ma mo sa abobu yin ya blabam duma no abobu yin ya nti ma de dem pe fu ma se de wo dutuma azabu juba me yin ya le yo duta antasi bi na me ya nti da me na oda mo chema nti da kire sai de tuto abra wotupum na ta nefe baby oye kakra magaze menjo afuna botum ugbe a ibutu ye nam be 3 days 4 days fi buna ai anam na etwem na vida do da den yewo ja an bizin kama ka che ode fiti Jesus Moses Abraham Joshua Elijah no kapum kwa me nko made ba kapum sisiala wala una wo at the wotuma 40 bi na wo da mu 40 na asida me ye be dey 40 na efu o I am 40 da me tem na asida me ma me sase mu kopum na me ya fa ba mu kopum na chana fun yen wo wa rachele chana fun wo sep ja chana fun wo funuma ewa wo fipum na no na me yeso kanya ni so wo fipum afi ye ka changa fun na wo se no ya mo ni deep wonko deep wonka ba wakara buafo wala yelo wonko deep ana mna so fi na ba o fi deep no ba na deep ne sa ko deep wo so afi akoso no kra akoso po deep wo se ye me ye bi ye ko tume ye twen ka ba na adi ye to asoko na ye de sene wo ani bi no ba ya anche na wo bo ye wo be wuchu so aba usna na luchu so ye ba na tu ja first ni ya me ko atibiri ma ati July ati nani July ngadi bo ofre July ati mo ofre witien mo ko ja abire tien na ibire asem e kan na info ibia ibire asem e kan askonfu be edwuma abuan bitumi yi na ma yi na ma bo tumu apun bo anko nya sisi adama na ati da man anyiwa biem wazisa jewa sabaka de kamera change bi na wa ba na bi da ma wala ngese na esi adi akosiniga abigian ye wonko fa wa wazin da wa yeden won wazin da wa ho iye yeden na ya sen iye yeden na ya sen jewa iye sisi ye bi me bi anji na o nda ya mbo maka da won wo yakodin aya na ji wefuo na yesu akate won yesu ya ji busuma guja akese ni bi chala me bi anji en eko baby ada mbledon
abɛnti mbɛnti hon yɛn sɛ ti na abɛmɛ dani amu abɛsimbo abɛkunum wabɛyi bi mu ɔbɛhye wɔ dokɔ yɛn dɛ iyi kan mpɛ na bi ni ati ya ne bi foɔ yɛn wɔ bia yɛn ne bi foɔ wɔn awa zɛ wɔyɛ nti wɔ gaadi yɛ punu bɔɔdɛ na amu abɛnɛ efi wɔyɛ ofi ata ubu bi yɛn fɛnɛ waba wabɛ yɛ ne bi foɔ ne etie bi nso a ne bi edwuma n'ankasa mpo wɔ yɛn ne bi ayɛ nsuo edwuma. Ja, yɛn fafun ba fa wa kɔ school, secondary school besi wo wiwie. Edu bi mi ne kosi da, akɔ school. Obu na wa ba ne papa nkyɛn wɔn paa no, ne bi so ne papa mu. Nti opudwuma no eyi yɛ da adaw. Wa kɔ school so wo wiwie. Yes. Wi a wa ka fa yin ban wɛ bɛ funu wɔ. Bɛ de tamala ne, ma ka tamala yɛ gɛnɛ yɛ o. Si muso gbɛla fine. Wa ka fa bi o kuma si muso gbɛla fine. Wa ka fa wɔn na ba akɔ ne bi besa, wa yɛ nsu wɔ. Wuteni one bɛbɛ na egu abɔn. Yes. Wuteni one bɛyɛ 6 months. Na aban lo bɔn wɔkaw. Wia na wafɔ ne bi apasa na wafɔ. Ne fɛn ne bɛ na wakɔ sika ni sukuu afɔ bɛsi wo wie na enyi ma adi ne yɛ na akɔ yɛ na wapasa ba kun. Ɛkɔ ne bi bɛsi wo a nfafa mayin na wafɔ ne bi wɔyɛ ebu wɔyɛ protocols a da adi ne bɔ fɔ wɔkana yɛ na. Wɔyɛ protocol. Nka no papa yɛ gye wɔn ɛyɛ ne fam na edi gye wɔn na 90% na otu police and soldier by force. Umi so de ko school ana ko school so wa biri edwuma ko tin da na wa chu by force mana na den de simbu an ko bi na ye wo de yipe na ye pizza for do kaase na pizza fu ya ogu ya kaase le ati ya na abane wo do bu abane wo bu na pizza fu ogu na won ye edwuma bia na ogu ani nka no abane wo na di pizza fu e fe ya fafo do kopo abane wo ni chuyi wo chuyi amana na ye wo pain ai wo do mana na wia wa ma chi wa se wo da tel abana ma na wo ko kasi ya kasi ya we chuma de je uguna fa ndia yo nti ya ka boko se be tu ya ka boko se bi kakra fine ya yan be nusa nti ma me da wotwo bra ya awo de be da wotwo yo da wotwe se ehwe ma olukodu ya Chinese fu won pam hu no Chinese fu won yun da mo Chinese fu awon so za nti kakra ananje chemi kakra yin de awon na makasa wapa ho nti nche wapa wo sago fompo na makasa o da men sago fompo na makasa wana manga kama no wuchu na me na wuchu nso be do what order one year ko kra wuchu wa wo de basi tenga funa ayi kala ji funa dia wuchu wo mbo wo do ko we skene di wo nti bi dua ma ne ma ne papa yen skene ma ne ma di oboa dem sai go fun u fe so no obase u bu ji wo be no ya wo oboa ade cha mo kire wo kwa we wo oboa na u bi ade bi na o mama obu di bi na o mama wo yin no wo mbere bi o bo school na wo do sapa na abala o ba na le wo akai yesu yin bi ne yakọ bi eza o kono wo oboa na ma yesu bo yere wa ko bi nti dem sai go fun first na me ma se ni ko pum ma se na na chi me eduma me ni eduma na adu be kakra fund channel from which wala na ye ko na ma se no dem go fo ba se ade nti ye ko wo ye ya man na ye ko wo ye wole ka sana na KOFI wo do wa hu chi na ma se ma babado ama ma bada na atu ya na busu botin ya no mu fo enyi wo do pe aposo ugwe awona na mama se kare no dem KOFI wa bo primidi obudu mi be ka be obasep yes no sosna ani apisi se do do wa do apisi sale nse mama masala ji fisha market titi tasama do da do na ga na pe so tin wo ma nche ma nyama lo nkodo se na nche no wad find ma yanti yambo fu wanti no wo mu chana fu wo se ye me wanti no wo mu yamba fu wanti no wo mu nyamu wanti no wo mu gofu wo se ye pi baba fakọ kan wanti no wo mu ya bu fu wanti no wo mu wanti no wo mu na fu ye se ye pi wanti no wo mu yamba fu wanti no wo mu nyamu wanti no wo mu gofu wo se ye me oh nti na betam na mama se no hu da ba ga tem na chode no pen fu woti no wa ma yema no wa kodem this is ya yema na kodem this is ya se yes e yin mafama kunesi na se amo ma ne ya ye me afa we e wo fa so fia ye be ne wo fa so wo so ye be bi we gem ye so e che bi ye pen fu wotu ma we
So go for now do sunu kwa na for you to me eduma. So go for na free sunu ma so en for you me I like it me ya be na. I go so aka metema. So go for be free. Light na ya da wo da. Ofe amaba. E da wotwe. Coastal television ya mo kwa. Hwe abam mpemfo enyim. Na kasama kire ho. Yete. Asama ho na de. Get a phone mpemfo. A chapa na mabe powo. Na me mo na amotem. My baby says, Amen. No more potential. Amen. I did all so there in Sherman. No more Master Mayamala, I like fisherman, Manaba Father Magassan. Master of the two, Mambo Fubiambo. I have to tell me, get a fear. No one to whom, no master would be here. To find you a man, young Faffin, young one 10. Monsieur could you never be so could be to be the young man, young baby. Master of Penamakai, that's one boy and Kaka. That's Fubia Master. Medase allowed mofa ye jen komo be wi se ehwe bra wala sha se edu mpanyi do biri kakre ma Chinese fo wo beyeye ebi no so afrefe wo kare ma hunu wo yenti na wa ma Chinese fo se da Chinese wo komo na Ghana fo na wo she wona ase ana wo she hunu ekirima wo pimpia hunu a wo reye ana jinje biara enjinji de ma Chinese fo ye Ghana yin bi kanwana nya ga fra na yetin was one wo bufu na iburi yoku na eponu won kwa cha wo ma me asase nya wo bi akwemero na China fo be wo da me ebifu mpanyimfu ne bi ja na ebifu mpanyimfu wo kada nwa wa da nso nja akwemi nso apujuma na aye na gisi sinu wa ya den wa ye no mom adina abasenen ana yempede awan nti ye keke na adu bebi agura yempe ifo bi nwa adwene wa baden taman ebuna joam ya abrofa nti nja briya adi bri no wase ga na azasen wase ga na azasen bi bia da bebi bia di izdi na wasenen nti I tell you makano kwa chiro makano angopom godin se me won muni din da ko isam mo ye no fo sini mne a dama no way no fo sini mo ye mashi ya buzi do zawa da di 80 latin o friend that's go better 80 latin ga bi ya na o airport we be for the ball na fi efunu me aka kesen obi e fa na ko efunu ehe na wo ko ni mo won enyi me da mas ke geten a se efunu mo enyima nti ga na pe na ga se enyim da mo gofo wotre mo wo punim na la enyim na adu tuna aka bla da mi ga na yiza ana mi zika maka chori impo kwiza ukwemi ye be ni sifa wa kada ay flight wo no one flare no one cha aseme ye kana one cha abi no won ni sifa bi mbo mfa no mfa mo na flag nti se mfa mo na flag na ya e baji mama na ya friend na the pen obaba no ye yon so ebi especially abanu pay for show alaji fisherman abna sam na so ya abenu for there ya Chinese fo ubefi amon said the mo no amon said the mo de we say no amon said na mo de we say no the ga cha abenu ben fe one gaji for open one kwabi no mom inye ya de bada ade na matia na wo so wo no we den wuduma no mom skana ngofo what the man ayeske kabo tana for yeske kabo what the power ena brother na hilo wo so hwem nsame ne pamin ana wa waiden waiden ayede yamba na wesel na ahwe ne wisna ale semba nan atia ele pesi ngwangachen pesi ele visual no wata fer mo aba eyima pu lejme ndine bo suma gutera ahoden nzi akacha ahwe ne wo mare baba ale giwa ko bebi enyim da azina abasai njana mpo bi da eyimi da basai ati anzimo magacha abene pemfe da suutie ye da pemfe suutie a wen abanagasa papa jama me ajwai ziriti ye na mo watense no mo sharef no wushu a abobo ga na pa me bi account nti papa jama ma yami antu nkom ai nyo ebishafu ahana bema me kwa ma yati oya ejanima afafo won koma twetwe no yedi besi eti yin aba ma kwesi kuja wotwa no kwesi awotwe kama wotwe kwa na wotwe bada se
ena onye Alhaji Fisherman no so ete won ka se ya won de we je won na da de aban do be yama challenge fu efi punu mu no usana mo wo ye no wo kwani mu ana no we na oman ga no so ya ban ma ya kwa ya na ya bai iyi asamsebe inshallah obi so ya bai we abana mama bi aya kada o bo twetwe oye tuberculosis no hon komo mo ye fidande oye da we tesu a wo de kada me yareban ntino banko ya na ye humbra na emfa da mu komo twetwe so ya fambra that's right Asalon kwa Yampano Move. Abedimpo. Fisheries Commission. Kanu Council. Aiko. Kwame Kofi Kinata. Nyame no boni wiase. No boy pu kesi na numu nyame ina. Obosuko yuru eben ekan safolo wanjina umo. No bobo nso kese na senior man falfu benye sika oye pi ya bori na ma oye nsi eto na chinam epiala sonde sike nyibi no nyi pese munkuminya obiala le hwehwe ma na kubenya ti wale ye pi ma wo pebiala intiene puya mosa yeli yeni da chinchili ma wansu wabeyeden intiene puya mosa yeli sonde da chinchili ma wansu wabeyeden light ya do ko ni yenye dynamite ni yenye baba ni so yenye tinki ni yenye sikaya blente ni yenye Kalabi no yenye wama yenye na da Tuesday fish in yenye so close season number yamma na manambe na want na $1 from na yanalo Ote mamake Western Central Itakra Vota Disco Kokulo bite ye jan ma fa fu won fe ye Aba sisi lumbo tabulumbo baby pa edidi prekonde nke yemfe ye didi da na sisi lumbo tabulumbo baby pa na edidi prekonde nke yemfe ye didi da na fate fonese Mara won't be a child, papa, Nazima say, Fele Buzona, Chef, papa, for that, Olela, Gigi, papa, Niga me ukage, we want a quick check, papa, Mama Ganshona, why so I'll show me. They have to tell why he bola, go for ya, no, lea, bola, no balu. Ganshona, why so I won't show me. They have to tell why he bola. Hey, for ya no like bola, no balu, ibalu, ibangana ibalu, ibalu, ibangana ibalu, tata iti, galaba, tata iti. Sijegi na brabo galisuawa, sijegi na brabo galisuawa, sijegi. Mama na kama no kwano winyi, na wana nubi na ba yashaka. So me light ya do ko budu ni yenye, dynamite ni yenye, baba ni so yenye, tinki ni yenye, sikaya blente ni yenye, kalabi no yenye. Wama yenye, na da Tuesday fish in the yenye. So close is in the bar.
Yamba na menembele na wantu na wawuna wabdala famaya na lo. Nafa, Geta, Tunafo, Inshofo, Sefcon, Mofad, FCWC, SFMP, NAFTA. My name is Nafolekwe, Minister for Fisheries and Aquaculture Development. Over 3 million people. Yo, everything for your son, Mahoma Pada, be over Coastal Television, though. I'm a pay a dozen comma, Untia Ubiara. Enjoy Razin Nara. Was this what there was a ma, oh yeah, Yaraba Watson needing tuberculosis. The Razin fans are in Nara, and there way to them the race to home. Now, you share your boy Bonican awareness. Now, you got one my Yarabay. If you hokra another akofom nti anapa twa ho TV na nkomai aye bezi oso bua na ombado hona na pay yen obezi nkomo ya wa Mr. Charles Bonigati on our principal public health officer, head of disease control or KEEA and only Iraba Admire Ata Urusu, honestly chief technical officer disease control Ankafo Leprosy and General Hospital. In Sibi Yabama Hon Akwaba na Yazin Common as a shadow. Area na Iraba and pay more Makwaba by Coastal Television. Maybe as one my bro. Yeah, bro. It's in common na Yebizin. Whether was so that your friend Mojihan do not time Misha and so what you pen there over busy the Monkomay Amahan. In Sibi Yabasha, Meshas in face, Madam Admired. Now, what tuberculosis day, no? Young Chim Kaka, now he now for one assassin. You, Mina, Mida was it. Make sure you for you now. Now, I must say, then to say, Mama Yaquina. Say Yambrane ne or Manfo and Bonco Manfa well tuberculosis deal. Now you hear a fee na team nobody amayeno. Was say yes, we can end tuberculosis. Okay. Led by countries, powered by people. Say no yakasi chichi muka krania oka nyina say. Ye beti me ayi TV akwa afri. We are safe na nyina. Say yempanyimfo no eye omafamude. Na amanfo no so yo mafamu dia ebetimi aboa me yetime yare na kwa afri oman mu esanse sempanyfo de manyi na gogu akwan mu na omanfo nyina so yare yete ase ye hokwan efa so ba ye hokwan efa so be si ano na nyina de huji mu a ebebo enkwa yesi ye jama bi a aban ye ka de sai Ghana service for na se omo ya pomudi aso ye fo nkwa so munye wo madwuma but ye nkuro so ya hemfo assembly members keso obi ade ne ho jim na obi an kwan TV ni fa so ba na okwan ba fa so bebo ye ho ban na se obi aso nya bi no ho ba bi o de beko na wanya ayaresa ifise se gina ye kabom na obi anim na sade a ebebo ama TV no yetimi ayi na kwa afri oman mu na we be bisa say dey ntina afibi yi si ho say ye pese ye celebrate Saturday ye bodawuru amba obi e hu se TV na ne ye ne ene ye ne otewo ye hwe ebiase afa na nyina yare ekum ye pa na yi yare eduru na TV ka ho bi ye fa biase afa na nyina yare ekum ye pa na ye fa yare eduru a TV ka yare no ho bi enti ho be biase be bodawuru na obi e hu se TV na wo ho ene ya esanse e mframa mu yare je se wa wo ho mframa obi ho mframa bi ya mo ba ne bi woni mu enti ye bodawuru ye ka ho asem ye kirekire mu sane e be ya nipa be hu sane TV no kwan e fa so ye den eba na se ye tie ase ne ye hu e be ba ye hu ban ye den ye nkonya bi na afi so during this period ye screening communities churches to say baby ye screening sabe ye obi antempa na ye den ye hu ne ntem because ye hu ne ntem it me bo amani pakoro no
ye hwe ne ntim na no so mfa nkosan afoforo enti eni na ma ho akohia setem bia no afi bia ya yesa da edisi ho na ye de kirekire manfo na no pem koma wezi what's tuberculosis Uncle Charles tuberculosis na rempo or about yo that's the brilliant dema anti adma we chia iti for dema asem so metia obiara o hwen na pay na yeka tuberculosis a yen akankasem no ibino mfa na nsamanwa no nkofo wa adwen de nka no oyarba nka okanwa na ewu osande na no drenye ho na technically no izin na nkasa ye nsanwa ewa osan yaka nsanwa TB na oye ahram yarba lungs ne yarba na oye ahram yarba no se oka ahra na yefra no pulmonary tuberculosis no nam de ahra no moja bebre ho na oxygen no fefre moja no okọ honam dio no mo fi honam dio no sane baniti embuwa ni bitum fra moja no mo okọ honam nafa no ma otum kan honam ni bebi otum kan bi yembi ewu yan bone ni mu no se yekwa akoko ade yefi wo no numbi ewu no bone marrow no mbuwa bantum kom otum wo kan yan honam ni bebi ana yefa no extra pulmonary TB o tede TB wo ahra no na outside na abano na TB mpende brain yet de obi mo na ka de onko hospital so de bi nya hospital yareba obi na watu na edu obi na wayende TB emwaba na wazeba emwaba bacteria ye yarebi na odi dem TB ne ba na oba ohunam die ma otum tinam char se onwo yezna ebetum akwetia no wo pen bebre do a omma enyar se yehwe wiazi afa na nyina yeche wiazi no mubam nyina yeche me baasa ekor emboa ba no wo na ahram ina ye wo de ma he o ye hu de ye mu bi wo ha emboa ba wo na ahram no nam de yen akoze health wise o ye immunity ye ziniti yetum na ye suppress no inyo na nimpa kakra no wachira yareba na za ochire odzikanye de wobowo ewo ye response a ochire de iwewa ram nti erbowo no twene epui na TB mboaba no okotena wa ahrema watena wobo atena nti wodidi ahre no mu nti oma ahware na ade ikur na wangasa wonwisi na ade so atena ahre no mu oma de bi ebe feel de ebmo wo na ompo no se na wakotena mti ebe boabo anya nti o che de TB no wo no se amba ma ya ma wedura enje boda ebe bo akwapim time se bi ede be hwere wonka ibi no wo ndo serious wo mbra wo bo a odi mojaba odu damena no che de edu echi aka kakra ma akọ nti se obi obowo na moje wo ma o ye emergency o de otumrika odi ba yarsabia na apart from ewo no TB ye yereba ewa o matiri pain so o ye yereba enya eya adi kakra na abre wo appetite wo akwana fa didi no okofom wo kon base ban nti o ma entum didi yi na o ma efon o sande wala entum didi yi esan so bowo nti anajo enda nti be wonde ekodo erefon nti se obi wo no ye wonde se within a very short time no that to mpefrima ya hwehwem ye wonde abaze na ori na TB ye ekendifa like nyareba ye first ansana TB so say oba wo mu a edda anajo a etum etum fifiri pa ye fan de se fan wo de mo fan nyu de mo etum da ye wo biara fan but echi be wonde sisi na edda ebe so na ho afọ etum fifiri inaze oda expect TB ebi wo ha na wankwaye ahra no mu TB oye baby foforo ebi a wo miye wo mu kotodwe wechi TB otuma entum nanto paralyze entum move oye extrapulmonary TB nti ono no entum
enkade mentum nsar mentum nanto me haya me yo nto TB nti de bia kan de ewo ho na bibia tochema wo hunam due no ma obi hia de be kwa yaresa bia ma wa hwehwem TB ye yareba osan nti am ko na mababa de nti mayem sa na won chebi proko obi wo ha ose emede metimi hwie nti bi nyam dam yareba na me onka manka ho nti imba kwando ina TB offer doba obi be wo baka de mode of transmission very good nti me answer na be fa me fi wona e yan ka chance ya so sene ye kano TB na ye nsan yareba sene ye brother de kan kano so obi wo TB ni bi na so obowa obetimi enya obowa mo ne bebre ni free ni wonu ye den eba enam frama mu nti wo be humi bi ya no de mo a wo humi sam frama no obetimi ayede enya tuberculosis ena wo hwenti a obi mo no hwenti hate sin e mo ne bebre ni free mu ba eba pena ne na biye mu nti obi oba humi sam frama no bi aso betimi enya bi me ka sai se mo tuberculosis wa me ka se wanse ntation kidikti bo a efiri mo ba wu enti ni nyina ayeba no embo no bi wo mu a epie ba enti wo oba humi sam frama no benya bi ena so bi so TB na ofigu ha sisi a ubo san frama be fa so na e wo ambo no betutu enti eno so na mframa mu enti wo ba humi sam frama no bi aso be den betimi enya bi ena afa so nantwie so timi nyati tuberculosis enti ya enum nantwie no fo suo no a bi a wo sa no eno se nantwie no TB ni bi a menum ye no yehu so obi anase woni enti wo mota no nantwie no fo suo ro no eno so se nipa no wo eyina aboa no wo bi a wo pa ko no ma wo so be den betimi dia no enti kwan ye fa so a yenya no na ye beka se obia is at risk of getting TB by won kofo bi a omo de no e wo soro obia de wo so obia betimi nya TB se ne ye de kan aka me brother waka bebre se obi ba ko se nya TB nipa ba ko nya TB a de bia no o de manipa 15 a day 15 nipa a day onya TB nipa ba ko pen every day obetimi de manipa 15 denti na meka ne sa eyemframa mu yare wonam obi kura wanya TB na yaka kire ne se ompe konko emfankita okwan ahora omfantum otunte no de parazo agum anka anwumire no na bi otutu fom na wode agum no kata so ana tolesi hwe timbia no hwe agum no da bi wonam obowa onkata na no bogum framam okwan ahora ba bi benya bia no ato no apepa so no okọ emframa fa so na mbo na yede atutu nti hwesa ni pawe so obi no de nam dom mu a ye no mo na froka ye no mo ti asore dem ye no mo wo mox ye no mo ko ba bia market ba bia mo wo nti hwede na wonam nipa no mu no hwede nipa ahene be home sa amframa na yeden e free sa nipa no ho na ye ka so mo ye atrixa ye hwe mo smokers omo a omo hye obi ho nom cigarette bi ho a wo hye sa afo no omo tanya pa ena omo so omo nom nsa bebre omo nom nsa no so omo so tanya pa ena fo bi so wana dwuma wo ye no omo mines areas no mining for so omo tanya ena omo ye bia carpenter adwuma sa huntuma adwuma no carpentry work ne sa ne ma no so omo so enkofo mu tanya ena ma nourish obi a na didi enye den enkoyi because ye hu se moaba no e woni pa bebre mu but se enda ne hu adi a ofi se woni bi by the moment wa honde be kofom ne wa sojafo a omukutia yare woni padua mu nti se sojafo no ahonde no kofom pe na TB no so yede ne wa unity ti bebre ho a omu obi omode na momu so omu obi but se na honde kofom pe nti ni nyina so gina e lifestyle obi o na dua ndie enkoyi ti se dua ndie nso enkoyi betimi ama yede embo na da omu ho ade na wanya yare ba no bi nti afi so omu so omu HIV omo diabetes ne sa ni ma won se enam yare nti ama na ho de ayeden akofom ntom so sanya TB pa ya TB ama ya cheche ma chira won na ankata asman ba oda amma metsana ko mum aya mu de mo ho ayi kaka pan ba le de ho de ni kan signs and symptoms da wa ya wo ho hu de ma bri dam ya baby na enyen so dey to hana man very good na American nan ka me ba ka de TB ye yarba osan inkofo bebre wo met nyimdi bebre wo TB ho a onye no kwandwa obi feel there
wakogine wiem na wanyeti obi fido obi na watu na edu na nkeka ho na ti ye ka communicable diseases a oyareba otum fi nyimpa ko oko obi foforo adinte otum fi nyimpa ko bi nde yare mboa de bi wo ha ono be fi da nyimpa no mu na wa na wa ma wa san ndema meke no the first sign na oya yehwe ye ewo na ebebo na nkono osande TB na oba wa ahre aba ma abowo nanso onya ahre no mu nkotin na otenanti obotu wa ko bebi foforo wo honam de no ma no so ono embowo nanso so oba uma oma odo anajo a etu fifiri bebre ewo nti entumenda ankaja asmodo sisi ano ebia oshiwo ndado dem na wede nanso sesen ya oshiwo mpa ntada na ho afọ na sweat nti ama usunza afọ ono so da fende enya TB ana anya ni nyina na meka de ebi wo hawara wo de mu ho na da so shuku mo ashiru nyumo etume da e fine enyim wo level edit to fifiri na but this time no too much too much na odu ahomache wona na dam nche yuma ye cool mo na ebe dam time na sweat mo ono me hu de bibi kwachima wo hu na bi no oma odo to TB mwaba na oma odo pa na ma ya kakra na abre edimo ha nanto beye 100 meters mpo na watena ho osanda TB mwaba na wodi ahra no mu akonyaba kodi abanti oma encha na abre se obande TB no wo ahra na abwana otum ma wo bebi mwaba na wono oyo taasi wo yen ichirindompe spinal cord no taasi si wo yen bone marrow no mu TB botu wa ye honam no bebi a se mbuaba no owura moje ne mena se one na ma bebi obokọ akọso e bia no wa ma eho ayewo nti ebinum wo so symptoms no doso botu wa kire na most of the time sisi ano yereba no se yehwa signs and symptoms no or starter or sese ebe wonder malaria ne sign or say yi ne sign or say ni sign nti ibi wo hansa na wo no be sha ase no no ibetu wa banda ya wo bezo betu wa banda ya wuminum kaka wuminum yawo utiri pe na azeka na abre oden temnara eba ayasabia ma yehwe ma yehu as poti ya ore ho na ya ma onu hedru za debia yehu yinde nkofunya dam nsanchene na the first baby obokwani pharmacy shops na wokonso yonde yenye pharmacy shops ndingita ho the baby dam no ewo na nsansan na azu no wo na duru ya wo fe won mo wambra hospital na yan hwe won but ebe ndo obi no antibiotics ye dema nkofo yenyi wada ho no obama no fa ebi okonom ne ndey baasa antibiotics wonum ne ndey baasa obama ndey baasa don konom na wa mande ewo no reba echi ma obaba we sign de oye sunsum yare ba sana ma akonom eduru mo wanko no aza akoda prayer camp bi se yare be bia wona no edu nti se wutiri pel o chede yare be bi wo mu no ama wutiri pel no se ya hwe ne ya ma odam yare ba no ho edu ebo no me edu o wi ase mi nyina on TB edru no onyi drugstore nti echo drugstore na obi a 20 TB edru ma wa yehu da me yimpa na etumi ye ma watching osande odo be kire me be okonye da me edru no nti hospital pe na ebenye da TB edru no nti ode start de nya da me nsanchene na ebe na ya se baby ma ye hwe na yezemo za oye nje de TB edru no yezema wa yanji uska free free eba ya sabia ya form bia ya trauma ma eze ko lab se ye hu de suspect TB a dam form na ekuta na eze ko aban hospital biara wo be hwe wa yanji uska nti TB hu nyama de otaye free eduru no ebonom for be 6 months or more at least 6 months or ye free obiara nkwaji uska obiara mbisa ode wo lab ska wan wo eduru no ska wan de ebe hia nda wala ebe foka na eba na beje eduru no na akono automatic abrimpo se nyama koye ya yetum yama weziban kan ho emma ye hele se oye ya
wankasa so edzima wanhom oto ma edinum wedu menka da sisi abi o hom I'm papa de nche na che mi na nche mebi sabe obi a owo TV no say NHIS card a supporter but actually maybe there be free and therefore pay easy oye tuberculosis nkomo in the World Tuberculosis Day nti world na we today the day is what's the day then the yebetum na ya twiyon ana ya boyon ho ban efi tuberculosis ho ono na ne pay Coastal Television ye nyampemfo wo henu mu a wo yimdi wo tuberculosis ho ma ye ho yizi nkomo ana pay na member anti admire that tuberculosis no ewo ho enya ana enya bi mpa eben kwan na se wo ho a ebetum na atwon ho efi oye tuberculosis no bo nyi friend prevention yɛda ma me ase ne yɛdi kakeke nyina na yɛkyɛnse obi starting na wɔbɔ wapɛ sɛ ne yɛmpo starting na wɔbɔ wa yɛsorobra yaresabia man hyɛ wo ho koto aduru bia wɔyɛ he na wɔduru ho enti wo ba yɛbɛhwɛ wo na yɛ screening na yɛbisɛ questions ne ade ehu sɛ ɛsɛ fata sɛ yɛfa wahoro na ɛkɔhwɛ sɛ yɛbia na sɛ yɛbi wontu ahwɛ wo ba na yɛfa wahoro de collab ne ade a yɛnje wo hwɛ enti yɛsrɛ so obi else start say wo bo wape ma fa ntene fie dodo na suro fere say ye beka se bia on ko fana ho TV me nu yare se be yare so ba ni nipa na ede ni nipa na te na se wa mantam a na ye hunu obechi ma dodo na se sunsumu yare ebayifo ne ade yes ye gitu miti o meji sunsumu ne madi but nyame so abo sunsumu de na wabo hunam ane de enti asofo ye sunsumu adwuma doctor say yehunamu niema nti yebesre se bibi ni abra na yenhwe se bia yemu waduro na nom sunsum no so wo ho enti wunu maduro na wo yesunsum so de ni bia no kabomu a na ye adwuma ntem eto da kra ye dure na ye adwuma na sunsum fu age credit because wo to wa o meda ya sese madam ho atame obeka osofo ho ye mfa ho ye bo sa adwuma beko so nti so manfo obi a start se wo bo wa se ya ka cho se sunsum kura wo de ebra hospital na yemu waduro na fa koma sofo no fanka ho na wo honto wonte no kwaba wo honto na yeden ayentem na sofo age credit na ayefe afesu ye besere se yehu se wo bi na ye ka kire wa wo bo wa enye wo bi mpa nipa bia wo bo so do nsa yeden wo hankichi fa kata wa no woni hankichi fa won so betima ye wo ebo se no de akata wa no fine se be ya wo mbongu mframam no bi enko home e na afesu ye besere se omo moteti ntasi obi ho na mabia na otintasi ato bebia na akwan no wetia so no yes re wonam badwuma na se wonam kromu a mantete ahoro entoto ntasuo ento ba hat ena feso ye besre se obi nya bia ye mboa no stigma etoda ena ye won nipa no TV no obi edwane no but emra ye nim no de ye ne na ye den ye ne no koba ye nim no ye ne ye bibia bom ye nya to di se TV pe na obi atwe ne ho me wa de asan wa wi o ne obeye ne wa ye wi sa bro da dro so ne de ne hunye hu onya start do no 2 weeks ekọ wa ma nambo ne bebre ai de eho ne ntimi nsan te se ne onum aduro ena TV no so wonu ma ekom wum aduro no nti yesre obi num bia mom yempo no ofie mo yen support no ko yi wani a na nka chase orka de ye kane no ye kane ne wo mu ananka aduane ba se ba because ekom wum nipa no nya aduane ni ofie aduro no wonnom na wanom so afiefo nyine be ha mo obi nya bi na se ya amboa no ye jana enko wi akire na abeka fi ho because obowa no wote ahoro na be ya busua yare bo nse enchenche bi no bi so ayeden obi abenye nto be follow history no ne nana bi ne wofa bi ne anti bi nya bi sa na aye e na eyaka fie bi mu nti o se yetu na ko bi nya bi a ye ni kono ho na ye hwe no e na afi so e wo say avoid overcrowding baby adomu be ko se bi ye mpo no e todo be ko no e dan ba ko ni pe hiem obehwe kora na you can say and from a bia den it's not well ventilated enti from anko emma ebasa so emboa enti nyina e wo say yehwe e na fesu yedidi aduane ni hia pa ye wo aduane a e wo say yedi but yedi fi say aduane bia ye aduane me fi say mrepam na no say ba be kirekire mu ye wo aduane wo say yedi e beboa yen na ama ye nyini so ayeden ayefe na obi aso wo ba fa no ko we ye wo pa ne bi e fe no BCG ye de won kwala na beti
eno boa bonkola no immunization bonkola no ban free yes yeah owo ya within 2 years say one say apane no boa bon ho ban free say tuberculosis te be stress obi anfa ne ba nko we na e be sere amanfo community members obi anfa ne ho njim wonu obi tifie na wo bo wa ben no 24 bi kura no need squad because hospital wa maneska na mo ye bi ntio because wa ma na nkwa the more wo bo wa no the more na also be de obinya na na serious so mo nya yare no bia ye mo modo no monom no so we no modo na se e mo ba no sra afi aduro na nkobere no 6 months no obeno mabro sa na wo so ba peke sa abo no bia fi no so de na akoye west kura cha ne de na yehu na se e mo na e stubborn nti yesre obinya bi no wo no modo am ye ni nkono no modo ni yi okay yo anja adma e da si papa Uncle Charles mama mbombe ya bobodo nya ka bibi mtse you mentioned HIV or baby so nti yasha na ka de obi o ha no de to kra na am de you betum na ya chim kakra is there a difference between TB and HIV? Very good mdasi menka one other prevention ka hona mentiado ya ka the best way to defend is to attack say obi wo TB yenyim that TB no say in fact per every 100,000 population no ye won dem kwa 452 wo wombo aba no wo mu nti the obi nye bi na say ye hu ne ya ma na eduru mo wan antapo a obakodo da asanse nti one of the prevention when the ye be hu won a wo ye yere no na ya mo ne eduru na ye ntumi ye ntena koten na ye nka de healthful our year TB bra ana wona wa ba hospital nti pede dem anti adema kan obi anfa ne honjim se ebo wa to anamon mendrin de ba obeka de wo TB nti obi wa se orba wa se yenkohwe wa ahram de TB wa se nyame mpangu nyame mpangu batayar awalan ewo na rebo na yar na de yar nti oyede still na yehwe na obi obenya bi no yetumi na yeboa no tuberculosis na HIV HIV osun HIV no osun tuberculosis. Okay, so difference wo menye de ya kan wo TB ho nyina no ho TB mboaba na wozeba HIV so mboaba na woba na TB ne mboaba na wozeba bacteria. Okay. Ye wo bacteria ekuekueku TB kan wona wo ho yezana pa no mycobacteria wona no sorry so wo ba wo ma enum do less than 6 months na entapo into 6 months or more say them anti the market say anhwe ne na egijagijatum ma mboa no wo soro a je say enum 12 months them 12 months no so mpanze ka ho nyo na HIV ye ono so mboa ba no wozeba but ono oye virus HIV no or attack nyama owo yemu asojafo owo yemu wo kuntia yareba no nti oma wo akoza editia yareba no okofom kra TB so ka yareba no so enya no so ama wa akoze o immunity system nti ya obibi ya fra no TB HIV collaboration nyide obiara ye beso no muja ahwe na ebe hu do HIV mboaba no wo no mu no ye test na ye hwe do wo TB nso a obiara nso owo TB no ye test na ye hwe de wo HIV na eba ye public health for na nyere bebi wo a yehu a wo ho a yehu de wo akoze wo immunity wa akofo nti da me nyere ba no yehu pe ye start ye hwehwe reason a wa ma wo immunity akofo mu no first one in the ye be test wa hwede wo HIV a ye be hwede wo TB a ana de ye be hwede erunum eduru bi a wa ma wo ahonzan no wo immunity no wa akofo mu na hanti eba ye wo eduru bi so wo a say wo HIV ye test for TB na say wo TB a ye de TB nduru no kan ho emeno no kwara nyi de nkofo say enye HIV a na ebu onya no kwara wona ehwe wona wo HIV na ehu won wo hu nam de nde wo ye healthy wo ye look more fine than ye na ye nyim de wo HIV na de ye nyi HIV sende yes won mo wodi ye won mo duru bibia koye na ye weduru bia o se na enum HIV wo HIV a wo ahonzin wo fom betumi nya yere bibia anti ye test first ye hwede wo TB na se wo TB a ye zi TB nduru no ka ho
se enyi TB a ye we dubi wo ho a ono ye frɛ no prevention ono ye dzemo ema enko enkonya dam TB ni bi nti obandam na ye monitor wa for some time na ye hwede obi ana de enyi bi nti TB no yin HIV no oyaza wona mbom nti bibia ase bia bako a wo ye TB ho djuma no HIV wo ho wonde HIV unit wo ho TB mata ho nti TB mboaba no ne bacteria ku no a owo mu no ekro so nye leprosy one of the members ni ye kwata na bruli osa da me yare be nyina oda ho titie mu emirpa no ye beba na ye beka ho asam anti ono so no so enya etum kada munum edu nde baasa na bosom krubi na eje just 6 months nti ini nyina no say e kwana na drug store e ko waste to ska e waste to time e waste to life nti le bia ye kada because early detection saves life nti ment na ho one brave to man to abaya yahwe men twene ma wonse so wo mba na wonse so was ba wona was o reba nyina their lives are at risk that man not okay yo ya da masi papa na ye gudu ada for ye gudu and pay your reason come off for tuberculosis ho in the reason fan azin nyina ya za wo de su ho ama yareba tuberculosis na tuberculosis anti admire maybe so that is curable. Oyaza senya oboko. Me pa chonyo oboko. Wan say brother na Canadian na aduru ni ho. Okay. E na nkofo tu ni din bebe binim sense ama wana ke say onya ya wada ne saman. Okay. Obebo wana na wewu. Na ye bra 7 sense wa. E wo sani obi afra binim so kan mfimfin yareba. Okay. Canadian na nka aduru ni ho. Okay. Onya ya ni se obo wana ntida obebo mu jase bum na isa wahra wani nyina aba ne wo. Ba ne nyame ade maduro wo ho. Enti wo ba na ye mo wadura sane brada kan busumi nsia wonom ne ye a ebekọ na se wonom ne yesu na se mo aba no stra aya na ne kono eye din kakra ti ebe stress so obi aba na na dura wonom busumi nsia na mbo wayen sane ya kan mo aba so ene de ba wo ba yare sabia eye free ye nyisika wo ba ntema be hwe ntem na ho ato ye stress waduru num ne nyina na nsa na kofo hobi ambre yen ena ye se so obi afa ne hunyim wonu ya bi yare bi amanyi wani ma no etodo mo yare a mo nia ho mo de be ye adwuma nti na didi mu kra ye den bako bia nipa ne dane ade mesre mo e yare de bia meka se wotene onsa we hwe woni aso ne ka nyina eden e hwe wo so ene woni ade na aba wonim kina wo so ne beto wo nti woni anya bia so ne mo na boa no mbo bia fa boa na emfa ni je emra ne nyina ye honto ye wo mayim de ya kan yara yezum komofa senya ana feel fine bring back and man feel fine yare be bi ho ode to me ka hospital na today tuberculosis edomaze ana bibi daman isha and the charge the stigma aspect of it the menya ana obi dzimumu na ozomo komi fu de nkofo bo hwa mdododo akade na mami a wo kwesa na dam yare be bi na owo no da nti dam stigma aspect of the whole thing no so pocho ono ya baye na den very good stigma no hunya bibiara stigma atara hono ame menyim TB munsuro TB menyim HIV munsuro HIV nti bible no mpaka say adwen enyi nyimdie wa ade no ho o ma hwewo wo nkwa lack of knowledge you perish nti why there ye na yenyim sam bebre mfa TB no ho yesuro de benye bi anta de ma bodo earlier there menyo te hay yenya yete yesesro yebom ade chim ko hospital was menye TB erugan se yereba no baka wa meza ha ma wan sana am miracle hospital nti onam dem nti se yehu obiare diagnose obi o TB a ye obi be e fa no contact tracing ye ko ni fie ye ko na dwumam so school a ye ko wona wo no ho ne nyina no ye tro wonzin ye monitor wana de won so obesate wa bo na ya fa one sample bi o mpa ye fa one sample already na ya ko test awe na onam stigma nti obi onye yare be ne bia otumi ka chen de memba mi fie mempede obi a be hu de me yare TB ana so de o yare TB nso obeka de mete ha mananto motum mananto abadam health facility
nanso merem baje wa ha osanda me pedo bia be hu da mereba baje medu hono hu da me yare oma ibinom wo yare wo mpe wo be ka kire obi na ankan so a yimpa no so wontum mbon ho ban nti oyede yeka na yare kan do oyede kan nyina no yesre amanfo nyina de TB ye yare ba na no duru ho yebetumi ya cure 100%. Okay. Nti on here there in the hu dem num TB eduru nti ebe yi metochen efie bi no wo ho a enya wo hu de ewo TB no chance ebe dizim ka pa ebo no munsu no wa asese ono nyina esi me hu a before wo be hu no ne nyina ye numbo so obi be ne bia we nya ndada ehu nti sigma yi tochen no onye omboaye no kra oma ye mu binum ye di yaw aye odin so oma yereba chan oma yereba healing e di yaw a oma ye depressed etumpo je wedro no yeah, menyo wanya fine. All of a sudden, was a mayority. Kama asembio mu win bank oye. Nko afuka kaka na nsam. Nti ebesre de ye nyina ye be hu de se yareba no nyimpa enya bia. Wa so ye nyimpa wo so gotuma enya. Okay. Embiri bia abase kwa na ye team for the world TB de ye TB. And that's pocho show godiem na ye ma phones ni activated. Ebia no bi wo asemi bisa. From Porto in Pomoyezi or World Tuberculosis Day. Sarisha Hena, but now, while so as a one Abaton Comoy will be what for numbers now ogu a screen, I don't know. Aha, and see a pedobisa 7 biara, and paying for how bottom where you are no. And see numbers in the screen 0508 206 846 0508 206 846. Our assembly sebia mpotop nyane penyin Uncle Charles boni gate wa ha obotime yiwa no na ma so na yaba admire ata osu ono so wo ha obotime na assembly ya pede bisa offer jumeza yerudi ho me chere tuberculosis nkoma yerudi ebotime na ebisa ho asem ma yempemfu eyiwa no aha Uncle Charles mpotop shadow na America there TB here TB everywhere nti dem ma TB mbo ba won ho yezen wotun wodi bibi katakata won ho a omo wo chere wo weda ne ma worun guda nti bi wo ho ana aboa kuru bi wo ha ye ne na ma ha we tu ana mewum na aho ebi ana akofo ka obi mpo orunum nka wo nyimpo ti fie na onum eduru na apamane no obi ti wo nchene wo trotro ma no so orunum TB eduru enyim ana ase de owo TB ni bi ha all start eduru nti oye more dangerous nti enyim da awosu benya waze enyim po da enyim pa eri ni ato a chen no yes and is ni wi a na waze da start once a yenyina ye chemframa ye hom TB ye airborne disease ye chemframa ye hom no chede yenyina we are at risk ye at risk e betum yenya yareba no ebi wo hom pa a wompo erepam nyimpa no ana eyi nyimpa na chen no na wodi tiwo mu but wo sande wodi koye nti enyare ochina ebe ona wo so start rebo ho na ebe hu da yen so yempam wa na mama yempam nti to be frank stigma no ohoyen wo ayaresa sector na pa o sande se obi otumi yare no ka de mempede obi a be hu so obi nya HIV sabi na o ka de mempede obi a be hu onye mayen na osuro nsuro obeka de obi hu because orebeka cho yara nka onye wo sha tarebo ma atare ro hye wi and enhye bim nti ankas mesamtwasi ya the moment e boko hospital na e bia oba diagnose we hu de e wo TB no e ba fie ana de bia wona e to din de mko hospital no dam na wo ka de menya TB bia na to de bia e fi won chan e hon na ebehu wa adofo wow e hon na ebehu wona wo won chan because wo pe wa asam and I won't change because of BBNT. Na yesra de ma TB until 2 a.m. So no be able to many be. In can na your friend no KOFI ko samanwa. In there's a dru wo ho. I may meet hey, mami ote for so many years. Why a TB ho adwuma? 30 years. 30 years. Okay. Onye bi. I can am so me do. So for about over 20 years. My TB adwuma mete ha menye do. Sande menyim de oyembo aba obotun wa aba modo nti
Otobe no man kasa me fama ho me screen say bia ba eduru wo ho manum bia ade man na me che o de na menye bia me nkofa mo no nti TV onye hu na mmom se enye bi na amba ma ya ma wedura obokun mewu nyo nti ode ye hwene yo anti adman pacha fa bi kakra me so so ne se na ebra de kan se ye yi omo masa na e ma adwembo ne so ba omu trim e ho no mo tibi de san ye kese no because waba hospital ya cheni wonye nyina waba ya so bi adwane no okay ne na ahoro no me wani mo kura no wate egu ho okay wani mo bi kura me so otumi ya krofo me yi omo de bi ansuo kura mo no mesi bi no otumi koyi bi gum enam se obi ana eda mo so mo meka bi hwe it is but ye do wo mo a no way so me ye bone okay sa krofo na ya to da bi no nti o se hwe mo yi pa na ebo wo amanka kuri count there owo health in brem there obiara enyim there ya oye no boni bi ama bi no menye bi no oye punishable offense sure ye chewa ye be jailu okay nyo ye be hwem we jailu o san de erema ye adwuma ayede yo amle angaja so won wo fi oye KE no wo be anti admire fi Leposarium Hospital na wa so fi KE nti mu na mu fi the same district nti adwuma ma ya so many also over 20 years right na anti admire were 30 years nti mo be bia mo fi no what ho na adwuma no challenge bi wo ho ma ho challenges are those yellow lose mum yellow win okay now so challenges no doors okay onye there odikan nye nkofo one perception towards in yaraba okay yereka TB don bebre wonya TB a trouble menyim de mebusenye bia no robo wo na meka chende yenkwa yaresa bia na yenkwa test no hwe odikan bisa na yenkwa test na ya hwe abase meka TB ase awo for asam ko means which review nti na adwene wo TB ho tre onye kra nti ono no madam stigma no otum na opoi na the author biom so inde o san dey eduru no eba no ma cha 6 months na eduru no ya chem 2 periods first 2 months on a fan intensive ono ya about 4 drugs na was abom nti them 2 months no otum shomboa no more than half when I say nti say tum enum ni ye de bia no ma for them 2 months na ebe ho dey wo no obokofom kra wo brain as in nyina no do battle na nkeka ebe ho dey I start say phone ya I start fafaba obandam na ibinum feel dey na yin wa tapo nti oya indru no we no ma kakana waka no so wasan wodora ono no waze multi drug resistance no oya west no nti yem a how kronye dam wona compliance to treatment wona wonfa wona duro no yenyim obi a oya yem weduro na yem obi to the treatment supporter nti nipa no so anape biara obaba hwede anum wedura mame bi nya bi no neba na ye dine ye treatment supporter anapa bia ne ba no kokohwe ohun da wa anum ne duru onye da we yi eduru na efi blister no mu sana oya na da achechire ne tamano nyo nti ye wa na maame no yeti da wewu na ye ntase because ne ba no report dey ne duru no ye nti won ko fa nduru nkan na wa kanamra maame achechire eduru go ho bebre nti se anu medru na oba ho onye one of the na the fact there binum dwinde eyere TB a oyo obi na opel no ore obon oye edubi na wa tu edu ana obi na wa yodi obi na wa yodi enti oma o interrupt with treatment se o wa dwinum de da me yere bi oye sunsum yere ba enti gisem ko hwem solution wo sunsum background da mara endu medru no na dem anta de ma kan elia won no watu edura eduru na wadu to no o manifest wo sunsum o manifest wo honam die ana me wa straight away exactly nti se every mpaebo no kodona per yenyina yamesomfo se e kremofo se edun yenyina yesom nyame kase kriyara nti kodona per o mpaebo no na mom the way pay honam nanyiwa no
fabra hono manyu afo no ma won so won hwe nti eru no meduru no na eru bompe na eru tapo so no manifest wo na bio ye ne ho krosenyi asofo na woru pepee no ehu wo pay attention nti enye bo wo se wana na ye no bo no wo fie ampa da no bia nye obi ha me e wona was connected that obi no ore ye wo fie nti nwan na obeka kye wo san na wogizi wo mu nti ze obeka biara ebete wona obeka kye de ye onye sunsum ye ba memfa nko hospital obi mpotum ka kye de ko hospital ebowu nti one of the problems challenges aye wonye dam healing prayer camps na aze no wo mi bunu wo ya aze obi mo ho a obi ba no ho na robo wo ofren me ye be fa na ahore ko test so ye positive na nkasa jeduru no ohwe no mo ze ma no mo no good ebi mo so ze jeduru no ba oba pam ho ma akọ ana so do ba jeduru na ekwa roboto egu that is one of the challenges adofo ye gudo aye twetwe common on share na ye ze hen komo abewie yi na anti adma member order general advice ezibo mo bia kwan ye betimi ya aboye ho ban be bia ye tin yan brom bibia mpocho advice biara ewo ma edom yo medase eyam se ne me kan na ye brother kan ye ho kakra ne say se ne waka na ye be sre prayer camp for ye no mo ko competition because o mo adwuma nko ye so ye de nko ye ntimi adwuma adwuma nye da menim osofu bia na all campus e na obekọ na TV fu egu ho na obo mu nsuo nyina homa kyen ni ade ye papa ko kasa ya omfiye ye de aduro mo mo kwa no mo de aduro no go mo no ye wo ano no so nya bi onya bi ano de waba o ye ma na duro so mo po afedi on na hwese afedi obi abede ebe no na duro so nya de dia nka onye eno ne asem afedi e kise wonsi ye fom kra ye ne de twibom senti yesre asofo nyina mo ne doctors ni ade nyame ma mo sunsum die wa ma yeso hunamu die enti ye twibom agro ne be de mo na bepa mo ho enti yesre so mo boy so bi yare anka menya mpo anka sofo no prayer camp ho a yare fo bi ye ba anka fa no hospital wa fa no bra because yare bebre yen san do megu nyina no de san won enti nka wa wo de ne ba adure de ba nso na se obede no obenum na wo so de mpa na ye den ata na chi eni wonya mba na ja wa hye de kutu no de abro na ne ye ka kira manfo nyina ne se ne ya ka na TB eye mo na de ba mo na de ba afeso anu adure den ewo o start say wo bowa brante man twen se wudi na otwe bi ma ko to ndro ba because TB mo aba no aduro bi antimi na pa from TB aduro no eno so ye nton no pharmacy shop bi a enti wo yare abrante na se so bia so fa ne honjim wo ye abusuani o wo ye assembly man o wo hini obi nya yare ne bi wo kuro mu a bo na ye den ne ho ton ye nam so aye mbie ye ni mbie ya so so bi yare ben mo se bia na wo nya wo huni pa bi mpo o so se mpatwo yare die wo de ko hanka be bo bi wo ni ma bi o so de ko o kire na no so be bo nti ye nya sa na mbo na ye nyina ye ntimi enyi yare na kwase ne ya kan na ye ende TB so adofo amepen komo ye di mbre nti ye dibesi ewa ha anaka charge wa so kakabia de so da no the kind early detection saves life nyonti se ebantama ye be so wa no ntam se etwana na ebowo na moje wo ma on this ye joto na ye wo pande imo ye obi anyo anyo agipande ho nti ze eba meno no oye enough nti hunintam na fabra na ye hwo na ye fanda wo na ye breadwinner na TB nti e ade kakra na abra entumi nye dwuma oba affect your family na nyina oba affect wo ba won future nti wo mba benyina abakada wala mfama nko school baba nso na onye wo fault sande yarba ntia but se ba ma ye treat wo ntama nka bibia be ye fine bibia so akoye adafo antane pe hona enwodi nkomo for tuberculosis won oye madam admiral ata orusu or chief technical officer disease control ankafo leprosarium okay enti ohona owo na Mr. Charles Bonigati honestly a principal public health officer head of disease control honestly KE district ohona na pe obakansa me ya yon twetwe nkomo offer tuberculosis ho o say early detection saves life nti brain adumi na yambo modin na yeboko hospital na ho yimzi wo yareba ho wetum ahye
na dza order wo ye bo hen ma yenya ya po mutsen yenya na ye dza kwenim asom oman Ghana wa ma yentwa ye ho sisia na yembra na dza ka ne emfa nso wodo emi amezi chiamera from Mama V and pay I wanna yezimo koma otedam nti ye twa ye ho sisia na yaba na da homasi Mido, Ghana Biana. I'm going to be able to swim every time I just say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, be no. Sister Kospa, it's a winning gas. I'm using the why. My wife. Down Yankana wa. Ah, Sister Kos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Who are gas? Yeah, oh yeah. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Tiana Central Money Miss, Jumedzin, Ahana Yazini, Bessie, or from Mama V, Munia, ASORBA, Nana Pay Yazid Jumedzin, Bring, only then, or watching Yamaha.